amat-amat liangi dewek ngiring sepemargin itu doa kong putra. Itu merago bagus. Alap i dewek lantas kanteng. Ne pemekas na. Dini di Suryo Dwipo. Ido wicaksana. Wikan ngentran jagat. Domawinan jagat Trepi gilik seguluk paras-paros aku naik. Nih ladang lah nyamuk bapak bentar. Yang buajak tangkelnya bagian dori dan malu. Wow rauh Jayo Prano. Ngen Jayo Prano. Itu berjalan sini. Agol sini. Cang Jayo Prano. Bener. Yang Cang Jayo Prano nyaya cara pate saung galang. Konslet orang saung galeng. Tenyen kan ngakon saung galeng awak cara godoh hemon tuh gitu. Mencinya ngakon Jayo Prano. Tejia gitu maro. Nah ujang tuh jani uyutang. Bemekas nih jani sing nak. Idewe dalam rangka pesta seni ke Siongolas. Oh Cibang Nawang. Jani pesuang aku mirip Ciglang lang bareng-bareng. Yen ci apa kal pesuang ci? Jang menilai yang bu jelek non ci jak cang otomatis ora jelek. Nah yen begitu Kang Wang Wiramo kal pesuang Cang. Wiramo. Oh pangato nimpalen ci Kang Wang ngamasang. Engken apa orang ci? Cai ngamasang. Bungut paon cang tepuken ci? Sehingga ngamasang Kang Wang nartai. Jang arti jangnya masanin. Nah anak si abubo ama besamal. Jadi dewa pitung samudra jang lewatin, retayan jang ningah Wiramo sorot dedaran. Keng-keng jang bengarti. Karena itu perlu makan, itu artian nah baluk penongkok tak. Oh inge, wawanin malebisan. Nasi abubo ama besamal. Oh inge wenten mangke nasi bubuh muas to tepang. Rian tukan nenten medue ulam kang yang sambel. Geng-geng jang mengerti. Jajokino atamas wadahin. Jajokino puniku patune genang ring bokor nenten medue bokor kang yang tames. Biu kayu nasaka boleh. Nah niki wenten makin biu sanetasak sekebule. Mang nama beriak tasakipun sekeban tuh kabrit. Ada wani, ada talo. Wani pun niku wantah raku-raku taluh ipun wantah ulamnya nih. Mang do jangkep dados sasiki dagingin saur. Sarang perak pun niku wantah perhiasan itu dane ritet kali dane pada tanggal kepuro nenten medue mas sarang perak kang yang semprotan bawang kasuna bawang sarang kesuno pun niku wantah base-base ritet kali dane makaryo lawar mang do becik rasanipun dagingin pleksin omang di posisi yukti genah omang-omang pun niku wantah ring posisi yen ning ring gunung kuastanin bekecon alo sanjang arti gelingan apa alo jadi dah arti yang si gendengan cange para biu kayu nasak kabuleh pang mepriak nasak sekobaji kabrit bawang kesuno misi baso-baso misi pleksin pada dah arti yang artian gendengan cacat jalan mulu jadi ini ngoyong
Yen jang yang subuh 80% benar ke artian cang. Jai ngene ngangcang artian. Oh, nah, ken yo artinya itu. Nasi bubur mabe sambal. Tukang tabuh subuh magambal. Jaja gina tamas wadain. Pergi none subuh kepayasin. Piu kayu nasak abule. Subuh liu anake mau balik. Ada wani, ada talu. Ada muani, ada lo. Ada emas, ada perak. Ada lengar, ada bonglak. Bani. Bawang kesuno. Bajang teruno. Omang-omang di pesisir. Ngeroman kisi-kisi. Biasa tau. Artinya hebat. Yang jemak cit penterjemah luar biasa. Mesti jangan ngelak ketat baca jalan mulu artinya sing kan tidak ting artiang. Sing beli jaga tahun cim lajain tuh ci. Yani gini nah. Nak jag rasa indah seseorang tuh berlainan. Oh melenan saja len gobolen pekenahan len dedemanan. Nah. Aman yang dedemanang si soro hapone. Yang cangjak len sorot ke barat-baratan teman cang. Nah, tujuh lu. Soro ke barat-baratan, pangda di barat diret. Nah, jadi sing dengan pemekas lagi dengan cang. Oh nana. Sendunya sebuah lagu yang dibawakan oleh bintang tamu kita. Televisi Republik Indonesia. Kali ini tampil di depan saudara-saudara sekalian dalam acara Anekarya Nusa Kambangan. Nah, Nusa Penidap dong. Nusantara gitu nah. Dalam acara Anekarya Nusantara. Kali ini bintang tamu saudara Bentur hadir di depan saudara. Dalam lagunya yang berjudul Tenda Biru. Tenda Biru. Sebelum lagu ini saya nyanyikan, ikutilah dulu pesan-pesan berikut ini. Udah jadi dah laku nih. Can di TV sama balik. Perpitan kalau pesu tenda biru nih. Yani. Oke, berpacu dalam melodi. Saya ngalamat nganti yang Tak sengaja lewat depan rumahmu. Ku melihat ada tenda biru dihiasi indahnya janur kuning. Hati bertanya pernikahan siapa? Cintaku hanya kamu, cinta merah jambu. Rinduku hanya kamu, rindu hangatku. Lihat pohon pisang, kalau berbuah hanya sekali. Itulah tandanya cintaku tak terbagi-bagi. Cukup kamu saja yang di hati. Wow, wow, yeah, yeah. I love you more than I can say. I love you money tomorrow. Oh, I love you more than I can say. I love you more than I can say. Ngiler-ngiler osot kumis bali sampunan je adi merasa sang saya kapan siu bali nyak maju kamban batik mebintangan punyan waru menjangah papat uling cenik penginjangan subuh
balu marobakan. Ole 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 ole. Punyan warung menjangan babat meli bawang di bualu. Wo balu marobakan ke walau kang wang. Keto geningan jangan bang tawang ci. Memang mental. Sar, nang iwasin. Berjani nguntul kengken je siapa metatu di bang nai wasu tu jauh udah dong jak cara tanduk sambil luwono ngulah pesu jag mekeplos tan sideng hitung merangkap merang ke samping mula jelema sing lapengono dike setonde ngerawas mekemelan bibih iwasin malu yen pasti ke sumekan bencangi wasin mara kemelan bibih. Ampurayang di tiang nunas kelewang kedua. Oh belakas nato. Tar. Di tiang. Jadi neglah mekesiap nih marai. Anton napi. Ri sedang melinggih di puri. Rumah sesamar saru bergelah mireng. Jangan diija ya, denak megening gitu kayun gelah. Iseng medal ke Jabo Puri, ye nenek. Rejuno megening not. Gening apa ya toh? Nge geninganipun gado-gado. Medaging kul, medaging kacang, medaging sambal. Tuh pan soleh di ngamadukan bin kemo bin mai. Bentar. Iyan aliang gelah di pewanengan sawetara meh-meh ada dasar tiban lebih ada jenis sing kain ada ngenah tangkil ke puri tur uli pidan di cai nongos kadung kedalon ipun ngerah pekarian wakung alih gai inge ipun nak suwe magenah kiri kering Madura wakung di Madura inge jatine gelah nawang nek ke bawas Madura ian juang uli dini Dewa Ratu joh sawat selat samudra dauh tuka tuh di Jawa tongos ne inge kering Jawi kuman tuh di Madura di Jawa cai nongos inggih Dudu Agung sampun dasar tiban di tiang ini sedang melah jatine cai pang nawang nah uli pidan gelah ngulati dot nawang paunukan pari basa Duro Negara ini kebenang kas cai ada ngoyong ditu ipidan duga senongos ditu iya nuju nang sandikala sanja-sanjana ada tetujon lakar melali mejalan ke Mumai turmaning kecundong ngajak anak wong Madura metakon iya bisa cai nyautin ngangon bahasa Madura biasa nih waman kengken bahasa Madura sekali Indonesia ngenikaya di mana tanah dinjak di sana langit dijunjung tuh Indonesia menian cara Bali lantas reng dija Ibu Pertiwi di injak iri ke langit suwon nah dari kanggo man kengken bahasa uniki bahasa Madura halo sampean mau dedung oh patung sampean masih cai seretan hijau cai man apa artinya toh halo sampean mau dedung tamoleng sampean kalau sampean mau dedung yen ci kena pules tamoleng sampean yang misi nguling pada janjeng mulih depan ibu malu yen sing resep mulih ci pules mulih ci pules oh do di margo ci pules
Halo bahasa Madura. Ready kira sampean dah kaya batek jelang. Halo dah kaya batek jelang sampean dah kaya batek gemro. Apa artinya kau? Cai jelema macam-macam. Jeneng cini caru cicing badang. Sing kanggo ban cicing badang, cikanggo ang cicing gemro. Oh yen cang cicing rong cilang ya. Aduh, kene ngon saja gelah. Bane calo lemu bibe yang raosak bahasa Madura ne. Jenenge ulian biasa tuh awinan. Halo, elang raosak. Tur ien bibe apa bahasa Madura? Bibe bahasa Madura wantah colok. 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 Yen bibehe colok. Yen cungohe rokok. Ujang je galosan bahasa Madura. Matanya kopi. Sing itu. Man, Bibih tuh na alus di Madura tuh colok. Yang para depet ada dagang sate lantas sate Madura. Cising tadi ngomong, Mas pinjam, jelo Mas. Men Jak kepus gigen Chinese. adi keto adi. bikin keto. Argentina ke nyile bibih dagang sate nih. Oh pinjam colok tuh artinya nake nyile bibe. Benar. Oh angkal jok benturo. Men yen prade lantas ada nyet lakar nyilih colo angon ngenyetan rokok Oh prade. men kengken patut nyabat deh. Biasa kemantan niki. Mas pinjam korek api Mas. Rauh korek api. Mas pinjam jelok Mas. Kepus gini. Nabi malah kita kena jitiang siap. Oh yan boketo guncang boci. Jadi cang betakon kenci. Apa? Man yan bahasa Inggrisnya kengken bojok. Ye. Weh. Cai metakon tunggu dia nyamene orang upuan bojok ya. Bahasa Inggrisnya bojoknya kengken bojok. Oh, dok. Weh. Yen ada metakon, tujuannya metakon, dek itu misi nuding bojok. Nyata kengken metakon. Kun wawu titiang ora cicing badang nih. Engasan walas. Ini walas hidupnya kene. Apa mirip bahasa Inggris nih bojoge gitu nyata. Nggih. Oh kengken bahasa Inggrisnya bojoge. Liman Cine lepas kengken bahasa Inggrisnya bojoge nengel limone. Oh yongang limoe. Oh. Sing nggak dia ngonuding. Sing. Oh men kengken bahasa Inggris bojoge. Oh. Weh. Nyelek kan jelebol. Nejak sangat san iki anu sentimen. Anak-anak yang saja mulut cai nawang sida ben nyautin do penyakon nyamunnya apa bahasa Inggris sebut? Bojong bahasa Inggrisnya bah ringan masalahnya. Titiang pun biasa crash program dia. Bahasa Inggris Riki reng kuto dia. Menjang tijau bahasa Inggris bojong niku. This is ludong. Jangan kedaji. Bojoge ngajak lutungnya namanya nyamot tau. Mak no. Mabot ngaji lincah bolo dari Ini mengaku-ngaku duel. Konen gemal bejek nagi sangkep walas yang nawan. Jek ngaku bener-bener nyerah deh. Dar, Titiang. saya metakon mare. Mula nyete metakon tuara nawang artinya apa mulut saya metakon sangkaning nguji ya gitu dia malu. Yang tengalalin tak menapi kebisaanipun nih. Bukan ngangken nipun lincah puniki. Nah yang gitu hidupnya saya nawang apa bahasa Inggrisnya bojoge. Kuning awenan dicang metakon tawang dicang kenahipun nih. Man apa? Kengken ya. Yen bahasa Inggrisnya bojok. Ah. Mangke. Ais, dua gia weh. Man yen prade ada bojok selam. Bojok selam. Belek mangke. Hei, melihat ada bojong putih. Mangku. Weh. Udah kamu laku. Dia jelemu kurang ajar nih. Sing dadi ngeraos gitu. Peremade adane
Ayo kita mojar ginawe karena sule. Wah, tan dados memunyi ngaweni nyakitin kuping. Aris? Da biasa ibang raos tata ngardi sengsaran kena timpal kena anak len. Tawang mangku tuh. Mangku sing ada len mulut wah merupa yang serana. Yen prade ada nyet cai pemekas lakar maong pau kodan nunggal tekeni desang yang widi. Mapan mangku tuh apa ben nekin ucap mangku kayangan ile dahat gumi nengardi wakasan hati mati cai di kedituane di dasar kawang nut nyanan gebuk gumi bungutnya ajum-ajuman. Yang taruh yang orang mangku kayangan. Tunggu mangku kayangan orang bojok. Macam apa meraksito di tiang. Ya den tuara mangku kayang besekala cai matur ngerawasang maro. Iwa ngatur di tiangnya wawu. Enggen. Bojoknya mangke, bojok selam belek mangke, bojok putih mangku, mangkun bojoknya anoman. Wih, cok pasti bobe. Dua pesan cai ngeliukan layah tan petulang cai. Melayah apa metulang? Bodoh. Temen atuh ya bojok putih mangkun bojoknya totonan anomnya. Weh, nang de kaku de cengah nah. Sing ada sime, sing ada perah bojoge ngelamangku caran cari. Iyan ngerawasang anoman, jaga anoman bojok putih pragat bilana. Cuma-cuman. Ini mangkin tan sapuniki Bagong. Jago napi puniko panjangan toko di dewa. Pipisan dah duduk. Mawenan ngecengen parakan mangno tangkel napi wenten puniko takut baosan. Saya waktu durus kalau mau cokor di dewa ngeruntuhan wacana ketibur yang sekian titiang mana presiden titiang sumdingar doaku. Cai bentar gitu masih cai bentar. Iya. Mulut wah parakan sayanglah cai makerur. Jadi nih mawenan gelah nitah cai sing adelen. Kelah do. Cai pang presiden ngiring pemaring gelah tangkering dan nangis. Mapan. Biserang pengarsan ide tamangane. Gelah pang presiden pedak tangkil diajeng. Nayan paundokan daging bisama. Wacana nela karundoh tekin gelah nikal ketiba tekin pokor gelah sing pasti ke kena benden tuawinan pang sengalan tengai mewastu mengah Brahman dia kayu nida iring lah tanggal Menawi bau dano tanu mantri sampun epak ring pesepak. Iring rari sangat. Enggak. Mumpung sampun titiang jangkep sarang parakan ruwene ra berdua. Layu wenten sandek pakai macam kurang. Paman Marco. Buka pengideh gelane subul. Patuh masih nejani kayon gelah. Gelah lakan mata timbangan tekening paman Marco. Apan paman subuh jenawa. Gelah ngentos linggih ide beli. Maka mudaning jagat. Larapan ide beli muklo subuh newato subuh sedang paman. Apa bener jani putran gelah ceneng bagus subuh dua. Gelah ngide tekening piana gelah. Pangsi dai ceneng ngentos tegak gelah. Kewala kayang jani masih sing keisenen pengide gelah paman. Nah ne jani gelah ngide tekening paman makeru. Uli kengke jaban paman maut saho. Pangsi dojo putran gelah ngiringang buka titah gelah paman. Iyan kesapun itu kadi bawa sebagai kadi mangkin. Titiang kan sido malih matur ring ajeng cokor dewa. Iyan kan minap kadi mangkin mangno itu yana. Mangno nyawis wacana duwene daging pikayon cokor dewa. Kebulut itu yana niku ya kemana? Sapuniki ra Bagong. Yening titiang sampun wanti-wanti matur ing Idayana. Taler durung wenten sane pemuat kayu ide majeng ring jagat ruwene iki ra.
sane makin enten becikan itu anak sepisan mana tangkil sapu nabi minap daging pikayunan itu Gelas mengutus para kane makorwo kewalo kayan jani konen ada putrang datang. Nanti garang paman. Ya sampun iku titiang pamit menanti yana. makin pitelasang pisan kayun cokor dewa sapu nabi antuk mangde ide yana kumandi sumanggap kering pekayun Mametang lugre matur sisik ibu doaning pisrang pengarsan ibu lama kene titiang presida wenten tanggiring aja menawi ta wenten pacang ngerundun pawet sana syarat atau terus ngandika ibu Dewa salah tam panangane jan syarat saja kewala kenene ibu subo pangkudo-kudo kaden ngadakang peparong ngono kang paundokan dewa kang ngentos tegak ibu kewala kayang jani masih sing sida bani dewa ngistinen pengite ibu kene jatene nang tegarang kenah dajai dewa lakar muponing kesukaan kenah pedidian ingetang urip ibu pan ibu nyileh kenah nyen ben mani puan nadak sara ibu ngalen mati kalku diang dewa gumini dewa dini pamekas banyak dewa ni cantik ngami singgangan dewa Lugro didi arah kenwakong mangkin wadah pemutus cokor dewa jani arsang ring idonakian nabi mawe nang sapunika sampun peng 3 peng 4 didi ngiring idonaki lingsir maosan inik keprabonan idonikiring satu wanggung puniki patut bobot pikayunin pisan kadi pengarsan itu yang waning manut sekadi kewacanan itu tapi malih ide sampun meraka lingsir malih istri duaning kebawas yang yuse sampun lingsir saat maka sampun wenten ring pabinan ide sangyang kada berkiu sira uning madak ide mangda diri ke yuse ian pradeben yang wekas laris nenten presiden ide kantun kairing atuk titiang sami punika mangda wenten sumanggem kayun cokori dewa mangda wenten gamel ide atuk ide ibiang matur cokor dewa ratu wakong mametang lugre ibu sadurunge titiang awet ngaturang jagrowin pengajeng titiang banget ngelungsur gangernes nampuro ibu titiang banget ngelungsur kapongoran doning sematra boyo wenten manah titiang pacang purun tiwal tempal ring daging wucanan ibu ian nuruh ring sekian titiang menawi ibu ketu masih paman pada mekejang subenawang ian aliang pailah kelaheng lungsur aja ngelaksanen apa madan berah mencari asrama dadi salurin kapaica di sejeroning peseraman mula saja sida paripurna bengelah lah kuala namangane gelah nu merasa paman nu tekin unuk poko dan wimuda beloge keliwat tu awinan rasa sing sida bengelah ngelaksanen Mas Lugro titiang ratu duwago mana nenten titiang persangga Lugro titiang ian gumentos mangda gumanti rumase are ngangge wikan ratu duwago punika doh pisan boya ke wenten bawa sida sang anak murang lingsir nyasan kebet daging pangaweruk sajroning ngangge sumayan sayan rumase tambah ring sajroning pandina sekadi pun dipantun sayan mendaging sayan nuntuk dipun sujatene nabi malah sane angen cokori dewa mumpung ring ajeng makin nggih mangde janten ini jadi paman wanda patut dadu nabi wenten susekel ring sejeron pikayun ina yang kegalangan mangkin majeng ring idonakian lingsir mangda muning titiang mundut wacanan cokor dewa sane gumanti banget ajarin titiang ring manah ten mangna nenten sangkaning titiang raris ngemurdaning jagat duwene nyakra dalem riki ruk ibu asapun api pemargini deyaji ibu mangna wenten sapunika manah titiang
Walau ada sumanggup idewan doki. Nih ide. Nih, mirip badan yang kebang idewa matu keneng ibu. Galangan. Matur Joko Dewa wenten susekal yang sejelon pikayu. Aku jatene kena. Niki Bu. Iyan titiang nguning ayang atur. Sapa ini kan lina nido yaji sane sampun lintang boyo lawas sampun. Bener. Menawi to ido sampun merupa umur yang cintia wastu. Lima ngeraina wengi. Titiang boleh nyumpena yang angan ido ibu. Idewa matu Ini gelah ngipi paman. Napi daging penyebenan Joko Dewa. Ini. Napi kelugre yang berada di tiang ojak. Yang sempang tawang ibu nih. Sapun iki. Kene paman. Ponen gelah presiden ngatur ang sungkem. Dadi supengerianan idang rundun bisamo. Ning, sening bagus perdana putra dewa sapun iki. Iyan mula saking nekeng tuas kayu ni dewa lakar ngendos lingi haji. Ngendos lingi ibu ni dewa ne. Aduh, pengayu bahagia aja nih sapun iki. Wala setonene yen tuah dadi pengide haji. Lautang tedoni dewa kejaba puri. Idewa pang presiden nyelan para jana pemekas ni ado nongos di panepi siring. Pang seng pocol dewa man paweweh di sejeroning pesraman paundukan darmo patut di dewa ngelima di subane sida melah sida antar beni dewa. Lautang bencepok. Idewa pang presiden ngelalanong ngumbar desa ning itu nyen paman. Ngungsi tuntungin ukir mega kemar. Mapan ditua ada mesimpan pusaka sakti kabinawa. Pusaka lilit suci selendang sutra kuning tuh gitu. Yang pradesida pani dewa ngemolehang niscaya ning idewa menjadi sakti tanpa ingan. Sinemah dening para jana, sinemah dening satru, napi malih kinasihin dening guru. Pan kasuk seman pusakan itu paman. Mulut wah merasta yang sahananing momo angkara. Dharma weci aja juga nih sejeroning jagat raya itu ada gitu paman. Awak nawak titiang. Boya sangkaning titiang uning ratu. Mana nenten titiang persangga. Iyan penyumpenan ratu tuaku. Punika saat maka sampun sipte sane ngajarang kaon wiyatin becik pemanggu kiriki aring sajroning kauripane sekali. Napi malih sekadi penyumpenan Joko Dewa. Iyan kerauke nantuk ide sang meraga kawitan, ide sang meraga leluhur. Punika saat maka sampun ngojarang kerahajengane sane peraya panjang pangupin Joko Dewa. Lumadak kadiasa punika sane make pamakas Joko Dewa. Sapunapi tapi arse ring sajroning pekayunan. Kaler didiang wah kenatur kadi atur belen didiang Ratu Agung. Puniki sanang memargi Joko Dewa rumasat puniki sampun siptone ngeraukin angar Joko Dewa. Pawisek raja dewata duwene. Kemon Joko Dewa makin ngemargin ning kaon wiaden becik boleh wiaden nenten punika wantah ditah ide raja dewata punika yang kemana hantu didiang. Dewan patut iyan kemana hantu ditiang kadi atur pengabeh duwe makasnami. Noni sadurung punika rasa durung kumanel mana ditiang yen prade ibu nitan ditiang ngamel jagat duwe sirauning melarapan sumpena yang ditiang punika mewastu asung kawini sida ngemolen pemargin ditiang prade ten wenten ibu ngerundun wacana sapunika bangayang ditiang ngeraga saling lungsur nak wikan ngeraosang bu. Ida sang sane sampun meraga yang sadu gunawan. Sang sane sampun ngewikaning ring sejeroning Haji Danur Weda kantun taler mewah ngeraosang sapaindekan ngemurdani jagat tapi malih titiang. Luwe ranganing kadi mesel kakule sesidan-sidan ngeratang taler pacang meberarakan bu. Kenapa? Tian kumandi kelugre sepisan ditiang lungsur wara nugraha mang neledang mapai cegalah titiang pacang mau pamit kenangan ibu ngungsi tuntungin ukir mega kemar punapi menawi Jatene bat kayu nih. Kewana reh nene menjalaran penipian. Luas idewo mepamit kal ngalen ibu. Apa benuk taman nyet idewo lah karena ya sayang kumin idewo nih. Kemudian ibu sing ngelungkul nih.
Jani kini sen paman. Inggih di dia. Lan saya kan untuk upekara pawidiwidanan hal. Munas ijo riyen kerajaan inggih. Kerajaan aku tempananya. Manep ke sareng ing pemargi duwe ning raja. Juga marga syukur. Iring Aris. paman bareng iring. Aduh lo, keng pengong mau bano. Nulis semun lo, mapan maru pesulen asane keliahan bumi ini bano ken kenyam lo lo. Biasane sing yo ten tepukin mok lo kene. Maru pesu pengidang makenyam. Di kene semangan maru bangun lo tepukin mok makenyam. Ada kabar baru nih lo. Tadi mau nawang. Ah, mau lo. Ada dok ya. Kena diangi patuh buka ibipuan. Ada sing kena diangi melenan mo. Sing ada melenan. Sajaan mau lo. Nah lo do jo keto ken mok kene. Masa dia nawang. Dadene syarat kena mau ke pangsi denawang. Apa nih ngawinang tiang setatu liang, setatu lagi. Syarat san mawanan mau metakon ken lo. Yen gitu, mayo reno aja. Mainan lo ren. Ke walo, pangseng dini diamenan metene. Iba po sedang mesari. Lah ngale tongos man. Pasti rahasia nih lo. Sing jo gitu mau lo. Mainan mo. Ning ngawinang tiang setatu liang sing jaya. Nete paulukan di dewek ada di desa Marsakti. Nyamo brayo ni makejang tresna kapilingi dewek sekeluarga di. Nuju nyentiang mesliahan kemarga ni. Makejang nyamo brayo ni. Nyamat sarau kodan tiang. Dene ngawinang tadi. Sayang bubuh saja rekan kena tiang. Oh tadi ni ban. Tresna nyamo brayo ni kene mawanan betan liang. Apa kue najan? Iba penuh dan dene kang wangu kapin nyamo brayo. Angon desa. Ni napdapin nyamo brayo ni dini di desa Marsakti mo. Done ngawinang tiang itu kada napo mo. Saja lo. Lenan kita mirip baru lo. Lena napo masih mo. Nete paulukan tresna ni bapak lawan ini meme. Sayangi bapak mepiana kapin ugodan dia. Kita masih kapin dewe. Molo, nak kengkene mo. Tunggu diang tadi mo sahasa ngamres kapinin dia. Mes maro ni mo kenyam ajak diang metutur-tuturan. Ni jani mo sakit ngamres. Apa mire pada munyin diang. Utawi laksanan tiang yang wetuang mo salah tampi mire mo. Yen sakit ada munyin tiang pelih. Tiang ide kepelihan kapinin mo. De jute sangat tahu mo. Oh tadi ni kena ben lo narko mau nyebang. Mau nyebang ulian sebat tawang lo. Sebat mau ke ulian ni ngahang tutur lo. Lo nyamatang sayang ken meme papan lo. Tuh ranang mau sebat apa kaden lo? Daden ning rane yang mau buka kene. Ulian munyin tiang ini maru. Tiang nyamatang sayang ang kapeningi bapak gitu. Benar. Menyenin mo kaden patuh batne. Nyayang ang kapeningi bapak. Dijane mere bi bapak mepirian mepiana mo. Patuh dijane patuh lo. Dijane patuh. Do lo ngale imona. Mandi benengan kene Ale bapak malu. pina. Ale malu li penganggo. Penganggo, kengket pengangon tiang. Pengangon lo ngerenyet ket menek kedut. Subang kan namun ceng-ceng e gedane. Kan dilet kuping si Subang. Motilah monian sing ten maganti. Yen aliang digobok. Goban lo jegek. Potongan langsing lanyar. Mok kengken yo carut talan ni mekuping. Sebot mok tawang lo. Yen ado kaya medak pipes lo bakal kena kene meme. Yen ado kaya ngale selo ijo la ko yablak selo lah. Yen lo kene pangliang kan payune.
Mirip kayang kengai lani raman lo pidan mabinan-binan. Lo sangkal jegek tugas purnamo ne lani gaeno. Sangkal jegek pesu. Mau sangkal kene jenenge tugas kajang rene kan lani gae. Sepat mau tawang lo, sepat mau tawang lo. Mau lo. Subat-subat mau mesel-selan mau. Oh, monto ke. Mau lo mau. Yan toleh diang ke. Yan tlek tekang diang go ban mo ke. Potongan mo ke. Sejatine mo ni nak jegek. Nyan mirip pisako ni mebeki orang mau bocok mau lo. Deh mau aja mau lo. Mau sing betak aji ajum. Di bibir lo mana sian mau ni jegek mau. Nang dikenal lo kengken ya cara bola pingpong. Mau lo. Nang dah mau ajum lo. Ada sing kan ajum lo. Sing ada penantian yang ajum buku dan mau. Ni jani kene na mau nang. Ajum tiang mau sing dati. Cewale pedalem mau tiang. Mau pangsing kene terus sebat. Yang pangsing terus sebat kengken mana. Jadi sing sebat-sebat mau. Ni jani kene mau. Ore na je mau. Kene mau lo. Ya ni dewek tadi manusia. Mentek dini di mercepat. Sing ulian gobone jegek itu masih ulian mempengaruh bunga. Ngerana yang dewek manian bakal nepukin melah. Pusing. Man yang cara lo apa nih ben pidang pang nepukin melah, nepukin suko. Kene Apa dah? yen cara dia. Ning ngerana yang dewek nepukin melah sing jadelen. Laksana ni melah. Seolah dewek ni utama. Ni andot kapening sesana ni dewek tadi manusia mau. Kadang ada masih munguh dikecapin sastra kamu. Neki nucap trikayo parisudo mau lo. Nawang trikayo parisudo. Daging trikayo parisudo ni pemodo nawang. Abesek dewek memunyi apang melah. Dadua melaksana apang melah. Tetelu masih mekena apang setatu rahayu. Sing dadi dulat, sing dadi bebeki kapinin timpal. Apa nulian munyi, kita masih ulian laksana ni. Manian dewek bakal nepukin sawitra, nepukin timpal. Kita masih ulian munyi ni. Ngerana yang dewek bakal nepukin musuh mani wekas. Oh, dadi ni kita isin trikayo parisudo. Dua bener. Aduh lo. Kengken. Amun jatene lo lengah deh lo. Lengah kengken. Sing bisa ngedos sebang. Sejatene kengken kena mokin. Kene sebang nama pirian, kene sebang nak gedang. Sejatene kengken kena. Sujatene lo nak guyonen mo lo. Halo kene lo. Ben besik ada sang sayain mo. Nang mai malu mo. Ni apa perjalanan ni memang ngajak ibapo. Yang dijo kaden mabantan sewai-wai dewek ore no menjajahitan ngecanang. Walau yang sebuah perakat bantan yang dijo kaden mabantan mo sinawang. Lo mirip nawang no. Yen pauno kantut yang nawang masih mau. Lo nawang. Kain tiang intip perjalanan ibapo mabantan. Nak dijo lo. Nuju Purnawa. Ibapo mabantan kemo ke gunung mega kemar. Ke gunung ini tegah tu. Dua bener mo lo. Kene san lo. Kene ibapo sing bani matakon ni meme takonin nya. I meme takoni. Walau dayo angon. Dayo ni kengken mo. Walau dekoy meme jak sebangin. Yang meme sebab. Oh. Tepuk kenapa anak ni bajang-bajang Jepang sing sebat ni meme. Apa takonan pastinya ore. Saja mo dua masih mo. Ke walau. Tume ni meme kali jani kono. Enak nu mau payas pada Nu mau tawang payas. lo. Sai nepukin bang. Yak mau kembaran sa de jegek-jegek. Berak ang lega sang kena he. Lo caplak. Le ratne. Cingakan ke meme. Aduh, lak benati gitu. Bener gobo jegek bang sebang kita nya adung. Yen gobo jegek bang kenyong manis meimboh bener jegek ben penjebol sadina tuna bisa desak yen tebang aba bubu kene macuat sampai tuna le cabla le ratna aduh jegek panak meme kengken cara wayang golek seriat hey lo cabla ke ben pok meme matakon ka pinang lo na udiang kene apa sebab alam meme ke kene Kengken ni. Hai rado gati kamu sambat yen sing bicara benang bang adong menjelaban sing itu bang berak ibidan ka kali nanang lu ro oh nyansa kang ujang memang lah somah ke kene rado boyotan kene sebilang aja
ijo yang sing gisian lagi bongkat lo potong. Dikek kene peng klu peng pat ble ke tame. Ble tame. Ma ijo malu. Peng klu peng pat yang memekaukan. Bejak sing ngak ngudiang memen itu nah. Berangkat ini sama krisikan tujuan beline kumat. Sing ngerti kau kan peng klu peng pat kengken artin itu. Ai dono. Nah, sang kalau meme yang mepayas ke kene sing itu. Yen cara meme dituane subuh sanang payasi. Oke, gitu. Yen be meme ngenah jegek, pengangon meme lah say idongan papan lo pesu petang-petang ngelubak. Meme mudo babe. Ngelubak. Meme dia dong orang papan ya kerajaan ruyut apa boleh nak len. Mes ledan berpelai benar dia je meme nugo papan ya gitu nih. Maro dua papan ya kenap orang meme menajen aja keketo sana saya tu. Jadi lo duduk ni. Wah bajang-bajang. Ben manian sing tu. Wah kang alih kuranan. Ane alih kuranan itu sing tu pilihan bener pang sing cara meme nasi dek. Oh milih. Ben pidan tiang alih soma pilihan tiang alih. Benar pang sesuai masih pang adong umur. Menikengkian alih tiang. Di samping umur sing itu. Nah, sugih apa lacur. Oh. Yen sugih jak debo metari ke memet jak melayap yang akan ke nang memet cucu nang rotas. Oh, lo dodang lo. Saja mi, tu kemunya ni mau lo cap lo. Turen memet pengpedas nang. Yen parinekan jodoh jatuh karmo ni. Dadi sing besangat bakal pilih. Ane sugih, ane tiwas, ane pocok, ane bagus. Dan aku sebagai dasar yang widi ni nguduk hati. Duang saja memang lapiana lu kadagu. Ni lo kalau ditakon au kene. Nah apa ketakon san syarat kene me. Syarat yang mentakon. Nang tuturen dia ngapaten Banten ini. Yen paulukan Banten datang nang ini kene ni. Ini sing nawang. Oh bapan lo itu sisai-sai ngudek lonta. Paling mana bapan lo takone. Ini lo. Nah yang kalau juara yang mentakon. Kene ngomong apa teh. Memang ngalih Banten bos lang-lang takone. Yang lingkungan dengan yang mapun ini. Kantinu nang meme neng ale bapo ada ketakon aku. Ada. Nah, mumpung bapo sida nunutur bang do yang alan tengahi nyakan konen beragat memunyi kan uling semangat. Kalau ne sida ban bapo nyautin petakon lo ke apa kertakon. Kene po. Bibi bapo sih nanti yang atur ayam di Puro desa. Oh, nak mula piodalan manapo. Tuh subuh. Tadi ada timpal tiang metakun kape nuko dan tiang. Lo ratno. Lo nawang apa mirip Banten itu lo. Ketuang tiang lo. Ini. Yang sing nawang. Jatene yen sekenang bapo petakon timpal leken lo. Sing yo teken lo petakone nak walu yo mapet. Nyug-yugin kena bapo bene bapo dadi pedesa ini. Nah kalau kuang lebih ban bapo nuturang ne tuturang bapo ken loh jak makedadua. Nak mulo sing bekal ban bapo tugane maro bapo lekado. Ban bapo nunasang metakon kini dodane ni wikane nawang nak kuang lebih kini dijokan liwat ban bapo nuturang nyen wikan nyen nawang to bentunas nih ne madan Banten artin munyi Banten ne malu be patuh kenua Banten wanten tuh ken wantun ne madan kita ne madan mewantun mewali patuh mebalik artin nih Mebalik artin Banten ni mebalik. Gitu. Apa kerana Banten ne artine mebalik patuken mewali. Wireh amerta paicani dosang yang widi ne tande ngangon isin Banten. Widi ne mepaica jani balik kang aturang kini tau. Pinako daging loh bapa angayu bagya matur suksema ken pekarden sang yang widi hidup idewek di meraca pada ijen ido amerta pang ada sok ngawanang hidup
Bantan wali ne kaping 2 artine wakil kita cara raos jani awana ni ngetang aturang sembah pangebakti ke merajaan ke pura ke periangan do payah sekian gede abang ibu Bantan do pina ke wakil ritat kalau bener tangkil kini do sang yang widi pangado baktian ne kaping 3 wali balikin bapa wo patuhken bo Bali ne gumi pelaka dan luk kawanan gumi Bali sing siap-siap kena Bantan aku dang puro merajaan parayangan kayang dinata ke ngemonas lemeng liwon kayang kesong mah kena Bantan ingat galungan kayang sepit semprong jalikan belakat talenan kena Bantan loh dumadak widi suwejo wireh irago jak mekejang serta eling tekeni dosang yang widi nah jadi ini perlu tawang lanturang bapu bendeknya ngau pangdong awak-awak apa nih dadi tandeng ngangon Banten nah jadi pasang tiang beleng yen pete apa ada telung pahan telung bago so ne mewit uli taluk Uyaden ane lekat uli taluk luwiri apa talu siap talu bebek talu angso kayang bebek siap angso dadi angon Banten dua ne muwit uli sarun tik-tikan kau rako-rako masih uli tik-tikan punyan padi ngelakadang bas dadi penek dadi tumpang dadi ketipak ne kaping 3 boburon batis pat apa luwiri ni jenik kucit ni gede celeng sampi kebo kayang kuluk dadi angon Banten kuluk dadi angon ye nak macaru kaden ngale kuluk banggung kam dawidi atur ina ketau menyen buto kalau bang lapan oke banyak dak bumi awan anado menek turun do ne menek gede turun ingatang yen sing metemu menek turun sing ado pekarti di bumi oh jadi bob pendapat ya nah ne ada biu sing dadi angon Banten nih ngatang ada biu nih sing dadi angon Banten biu apa biu kayu sing san dadi angon Banten ini orang kone nak kengke nih masa biu kayu sing dadi angon Banten dingat yang yen ado nak nandeng suci ngalih biu kayu kok yen bacakan sorohan biu kayu kadanan biu muani dadi angon daging suci bapo taen kecelua kepekan ada wok-wokan barak-barak masawang coklat dewa ratu yang jegek gobang bakat beli jisiu ada pina bungkul yang mal gitu nyenangan tawang tumen pesem apa lah dana agak kesuwonge anggut nih keles izin mabok kateo apa apel kayu ora oh bangkok coba Bang Santo jadi nak berduang ada apel kayu biu kayu duren kayu nek keto sing dadi angon aturan panggo salah nah wi yang asuba tengahi bumi sisan udah kliwon pagarosi maro biu nasak-nasak nu abo kepekan yang ngalang nah pasti tukang bapak melipatan gagapin mako gen kango nyenan uang pasti kena beli apa ingat nah sesubuh metaki-taki dagangan mencelak ke paon pada malu kemudian misi mencelak ke paon gidat jalikan jit payuk dan digrafik wapin mengojak muka kedua hati budok ini yang budok payas menjadi keluas kepekan dagangnya karadap apa dagangan nih dagang yang sumber dagangan nih ibu nak bocok nak si kubung ujang sangatang nih tangarin bapak kini joh pekene analik mentas di bengangnya maru bener tekan jalannya ada truno nang jakodat tepukina bener mengotan yun biu lo napi adol tiang adol pisang ajom bulo ngiring-ngiring driki melarian mudiang dodoh maya dudukan pada kepekan ampunan di tengah margo nak rame driki wenten kubu sum driki mererian kubu ni aja ya duo nango dagangane awake gerenyem dakodat soa meludek obat lepat beli sing jo sang sayang sing ado jelek ko nak tangar
Bapa sing jejak nak jegek oban panak bapa. Bapa ngalah seka nyen tune nang aju. Nah, apa nyanang sing bapak. Engal mun sing payu dagangane do meklo jak di kebang begini awak kene komplit. Dije kaden tongos tuntungin ukir mega kemar. Tu awinan. Nah jadi pang pasti keben kuala ada nak lewat jalan ya takor. Nyenawang. Melarapan pas wecan kawi ada nak legeng nguning ayang atur mirip dije tongos gunung mega kemar. Ireng sambil memargi taken-takena. Meme payal mundur duduk. Nindeng diwang di tiang mana? Sane ke bawah gunung puniko wantah madur kamu pisan. Indah dos nasi tiang palung cokor dewo sampunan. Sampunan ngungsi tuntungin ukir mego kemar puniko. Jantan palung cokor dewo pacang sedor. Apa ya? Pang nawang nah. Ien raosang paunukan hidup mati ulit hidup penekane. Ien suba panemaya gela lakar ngemasin pati sangkaning tan suwe je kawine di purisan melingih. Sing nyanang sejojoh jagat ngungsi ukir mega kemar. Ien suba panemaya mekrangkeng besi megedong batu tan nurung lakar ngemasin. Dan jadi pangsi yang ngalem neklo, mengaleng-ngalem. Iring, mengaleng-ngalem. Iring. Nangiwasin. Asapun api. Adi soleh. Api laksen dokter ini. Kemudian tadi ada dokar sing misi jarana. Ton dokar wastani. Apa toh? Dokar dan misi jaran niku rombongan niku. Rombongan apa orang rombong kan rombongan. Rombongan dagang ese. Weh, cara negara mai apa? Dagang es gitu nak. Wah, negara tan ya negara es. Iya negara ngasem peleleng ese. Yang gianyar es. Weh, nangiwasin dong. Tapi tunggu dia ada penara ancok-ancok. Wadah. Nah penarak mesun kan ancok-ancok nih. Apa saya waktu Itu jemur majalah es saja. Ada tuh durian. Dan Suryaning nih kok. Nak ke pasar nih kok. Wih, nang ngadep sayur-sayuran. Aduh, nang ngadep kangkaung. kangkung. Oh, ngadep taimul. Baik. Ngadep taimun. Nah, tuh dagang taipat. Nejak sorot tai nih. Weh, tar sedang melah perjalanan lakar ngelewat peken. Sina liu ada jelemo nama dagang, nama belanja. Jadi angon penyaru. Pembekal. Sampun nang mewah. Kijang tan kuangan PC ya. Wah, Ngapi jadi tumas. Bebas. Beciko ring pasarnya patut takena. Katah nama masar saking desa berdesa menawi wen tanah uning. Irikut saya waktu pisan ya ada nama iring margi. Iring. Diajak menguyu-guyuan. Teka bohong. Masa sih nyajang-nyajang? Si ngerti kan nimbal sakit. Hah? Benar. Aduh, jemulan lemes ngelakkan aja deh Neo. Masa timpal perot kedo lawan? Bakaran sakan masih ngelek-lek, mai masih. Mai cang pele, sing mai masih pele. Ya bawa sakan lekai baju mana Pas ngangkat kena wak sakit kene. Eda kedo Cina. Melehang aneh-aneh Ci. Yen sen teh bos pesta seni tawang Ci. Maksa kene sing pedalam timpale demi menampilkan kita yang sportif, demi mendukung pesta seni sakit-sakit yang main tawang Ci. Iya, marah ngerti ya. Iya, Nyai. Maaf. Gusti Ayu ngerti. Oh,
sakit-sakit main ke pesta seni untuk menyukseskan pesta kesenian. Kayaknya naden sih tuh, Ci bertawa aja kena Ci. Kenapa? Baru gitu timpalnya gelang, ayo kayak Ci bapak sengsa yang ngelak pipis, tahu kan Ci. Mulai dia mau nyiriang lepak. Nah ya buat terus saja yang mulu sing lapis. Tanggal sakit-sakit mak kain ini. Ayo kan mata duitan ya tuh. Mana aja? Jauhnya mata duitan usia ayu mata duitan. Bibi ada pesulung satu supiah duduk kok. Saya mata duitan ada. Bos pipis ada ulang. Nah makanya semua mata duitan. Kecuali ini butuh yang mata duitan. Wah ane butuh sing mata duitan. Mata duitan. Apa ane butuh sing mata duitan? Ane butuh betaron noto. Wih, Iya do pernah butuh ngenot betara. adi tawa Ci. Model-model. Kenyataan yang berbicara. Ane butuh mulai sing butuh duit dia. Sing deman tekan pipes. Betaron noto. Kengken maksudnya nih. Betara noto kayak ya. Bekaran butuh sing betaron noto. Oh, sing noto gitu artinya. Sing noto. Asosiasi pemikiran yang seefisien mungkin. Sujatnya nak apa man kau gawe nama. Jangan sila pipesnya berketimpal yang on gawe gitu kena. Paling ale gawe. Nggih. Jadi kene kan. Nggih. Do timpal yang on gawe. Men api? Nak donan dek baju ini pang. Ini bahasa dek. Bahasa pangiliran dek. Menek terus baju ini. Nak baju to nyenik-nyenik enggak. Mungkin kengken cara ngalepin. Kene cara. Nggih. Ajak ngai kesenian. Kesenian? Pesta kesenian Bali, raga ngai kesenian. Kesenian yang lama-lama, nek klasik-klasik, ane sakral-sakral tuh. Bangsa yang terbenam, jadi lantu bangkit. Oto bangkitan mungkin. Melamuro, ada nang upah, aku udah cingale pipis. Nah, tuh bangkitan nake. Kesenian ini. Pangerti. Kesenian apa yang Kesenian dilestarikan? ane lama-lama. Ane klasik-klasik. Ane saklar-saklar. Tuh jani utama tamu di mancanegara. Alia mayap. Si ajak ngomong kedek kaplak anda semua. Sing serius bunyi nampi bunyi jangan. Saya mengerti kan munyin sini. Ane perlu kebudayaan dilestarikan. Apa sih malu? Klasik. Klasik. Ane nomor 2. Saklar-saklar. Coba ane sakal kedai kencang. Bungut sini lah belum. Jadi itu. Ngomongnya bersing tampencang pemesunnya sakral. Saklar itu yang lampu ada saklar. Kebudayaan yang sakral, yang tradisional kita bangkitkan, lestarikan gitu. Bangsin anu gitu anu lah gitu. Terkenam. Model saya dah pasang gabang, parwo, gambo, wayang wong, topeng. Badah tuh kuno tuh. Kuno. Men keke? Ane baru genyek. Lala. Kira cara. Lulus yang tadi mau genyek kan? Nang isi aman lulus yang tadi makanya kan megonyo kan. Ane kengkeng madan genyek. Genyek ane kini. Yang si nawang genyek. Ane kengkeng madan genyek. Gesek, jeres. Gesek, jeres. Stop. Genyek apa gitu? Engken. Oh yang di dianci mengenyekan. Ada senak lo di Arab kita tak genyekan bisa jet nak kita. Jet apa jet sok apa Man apa modelnya apa? Nek itu mani-mani maru cocok. Jadi mani pamisi lo, pamisi megending, pamisi ngiga, ngomong pang komplit plet. Oh Arjo ya. Oh Arjo lu mani oh kesenian kebudayaan ane lama. Ane pokok pertama tuh lestarian. Arjo. Aja dulu masa ngidang. Gampang atur saja. Dolar dari Nanang Arjo. Ya Nanang nih. Yang Pana Arjo. Iya kan memen Arjo. Meme apa kakak jungkah gitu. Man. Ada apa jenuh meme lo? Ya ada nakon ijo memen Arjo nih kita ada. Orang bawa bangko. Nena Eci ada nakonin ijo memen Arjo nih gitu. Mati tampling motor. Salah nyebrang nyundak dag.
Coba betul. Menajak dua kan nyemagai kan aja dua lapis. Akhirnya, Dia pangla. si tukang tabuh. Ya Joy. Bang mau gamelan pergi no. Arjo sing jangan tabu sinyak lu. Sinyak sepi. Sinyak bergairah. Nggih. Ayo. Ayo malu. Awas segar. Awas segar-segar dengklau. Yang Betawang teori ne. aneh-aneh teori ini. Teori malu pelajar. Nggih. Tole pergi ngiga. Iya, iya. Asal mancetan jet ne, ngereda ke jauhnya. Wah, boleh dong. Lenggan. Ngeredak malu maru mancitan. Apa? Weh, Arjo nih ya. Arjo tiang Jumat terus gitu dah memen nih. Arjane Juma, Bu. Ini nak Arjo nih untuk tontonan kepada masyarakat. Ane kento tiang ane ngeredak apa ane mancitan. Pokoknya asal ngeredak, mare mancetan. Nggih. Asal mancetan, mare ngeredak. Ya. Asal ada, pokoknya konsentrasi penabuhnya matanci di jet jangan. Bosnya ngoleh kae. Dole jet jangan gitu. Nggih. Asal ada nak uyut biarkan batal. Batal. Nawagang ring para penabuh sarang sami. Titiang enten atur samatra ring para penabuh elengan. Perhatian konsentrasi penabuh ring regina. Asal mau tintengan ngeredak kejang-kejang. Nih takonang tiang kerdak-kerdakan pengkuda jet ini mau tintengan. Bahasa ngerti, Ci ngerti, Ci. Nyanan asal ketaro, cepok mancitan. Aman sing ketaro jek terus. Ada misi ketara. Nah kengken mengkap, Arjone mengkap. Kok bening ngerken Jumat toh? Wah. Bajak anu gugong aja ini kenalnya dijak adan. Korsene sinyak lung. Saya karuan pengkuda. Oh, sing karuan. Elingang puniki natan karan-karan metingtingan. Wanta tugas kanggo ngeredak mantan. Asal uyut miagan batal. Pas. Siapa kata Pak Cima? Apa kata Pak nih? Kenang. Wih, bisa mekenang. Bisa mekenang marogobo kene kadana sing bisa megamel. Bisa teh gitu. Tiang sing demen ngomong pangliu, bukti kenyataan ugas pembukaan pesta seni. Aku udah tiang melahang kenang. Wih. Dok anti belah kenang Nge tiang sing demen ngomong. Maro pembukaan pesta seni tak aku udah tiang melahang kenang. Ulian kengken dok. Ulian ke pantegang kenes nih. Ade pantegang. Sing bangga juara 1. Kengken ya gede-gede kan. Alik gong ya. Nanang gue siap nih. Nanang gue siap. Nanas lu gerak di dia aji adola. Dados kentan bungote. Pas gending kan nanai tadi bulas. Panak deh ngeling gemak bulas kok. Beda. Bulas panaknya jang di pelanggan nih. Beda. Mancitan bujet memen nih. Nang kenang alu komunian. Pesaut anak-anak hijau nih
kenang nenek. Song nih apa? Sao kenanane? Lacurana jinomit. Satu. Dia pen jelek tua si dewa nengala. Gede-gede kayan, Yan. Yan. Gede-gede kayan. Yan. Oh. Aduh, Adik kita gendengnya. belus kasetnya. Suka Duka. Weh. Gamelan Arjo apa terbolong bangkong dong. Kubling. Bupindo mancitan coba gini tila masih kayak gitu. Kencin nih. Adi sing orang adi. Ye. Tuh kengken aku buka pergi nona ngedom tuh kalau mau gendeng. Suka duko acita gede ya. Tadi penabo iwasen ken gerak-gerik pergi none. Marah main apa nama gama? Oh, perhatian penabo teken penari. Konsentrasi. Teken gerak-gerik ikuti kan tabo. Silakan. Ya. Suka. Bangkok pergi Indonesia plus. Nak kengken nih. Senja terus bertingtingan nih. Adi terus kocak. Kocak suar mek les bangki aja. Man pantas nih kengken didang sebagai penabo. Apa kapan ay? Apa? Megening. Ye. Mancetan ngerdak angsal. Yen megening mancetan ngerdak angsal. Oke, entan. Oh, kadang dia terus mancetan marah keredakan terus. Main jumin ay. Yuk. Kuenten sane duna sang ditnya. Oh ada bakal ide dewe kena gini lautang nih. Kewa titiang ngamong banyak asing truna tiang lama. Oke wae dewe ngomong bajang. Asing kuno mah kejangan nahan. Ken men nyakin, ken men sing nyakin. Liune lah nang kewa. Pas lae sih. Biang dewe belum. Aja ke kudo jangan nahan onyang nyakin. Sosial bener toh. Be, Kijo lung aja nanglung lodang luung. maya ada nang lemas ngajar rasa gitu. Kuda so nyakin. Bukan dasar bang. Hah? Aduh. Tiang sing kuat. Yen kita dewa berarti tanggung jawab kena go. Jadi haji ngurin. Tingkah bajang melas lawan jelek. Anak sengko ngomong bajang. Abang sengko. Tapi. Kewa. Pangsing cara bajang sawat. Nawang sawat. Sangyan. Ane unyang-unyang belakas tuh. Raso. Tetau ke nemangodowar. Mekelo bakal tutut. Ini dewa ngambakang bajang sangyan, asing ngelabrakas mutul nyile sangyan segi dewa nih. Lo panggil pok lo hodor. Lain dia masih tanggung jawab. Bedok. Lutur kan timbal nih. Saya marosan nyanyi polos sangyan. Red lo panggil pok hodor. Ngantek dua milu nyile. Ngantek dua. Milu ngodorang belakas. Bedok. Dipekat gue nih. Lo. Panggil pok sangan lo. Odor. Adik kedo adik. Enak tuh sing idang odor gitu. Bisa setruk bisa kayak. Adeng tapi nyantel. Ini dewa apang melah.
cara bajang udang, Jawa tuwek, Jawa kuwok, tongosnya nih di badur. Disirakan tongos. Wek ikone di do tongos nih, di do tongos nih. Yang diingat deh. Bak kaplokin dah. Batin, kan diingatan berarti sing tanggung jawab gini ban. Melang aja. Melang aja. Ada gaya lo cuma. Nah tuh. Aji sayang dan kendiang. Udah ngaji sing sayang. Dua dewo dan putra naji nih. Iya nih aji sayang beli yang tiang kapal terbang. Dia apa? Kapal terbang. Kapal terbang. Karpantat ben manis ya do. Sakit-sakit kali gay, kali beli kapal terbang kali ngene. Umi, maro sayang sing ngerti banget. Eji, ya na sayang mapiana namun lo gitu, aku jadi petan panannya harus dibelikan. Masalah makan tidak makan urusan orang tua tuh. Oh, yang sayang ke panak apa lagi bang? Nah kau mah mantap, lamun di mana kau sih? Terserah. Oh panaknya jadi selaset dengan lagi duit. Nih, lagi pok nih. Ini mangguk bungut ibunya. Ada nalo ya panak. Dibukainnya nyakitin kapal terbang. Pakai tapi tante jangan panak kan? Ini ngai beli ya? Pokok kena gaya kan? Tawa lekat dulu kadang ibu nih. Kengken cara. Butawang kini panas gumine batal, lang bakal lekat. Kengken cara. Lekat, megarang lekat. Jadi kenyakitin ramo. Biaya. Sing idang. Sing idang. Mati dia aja. Pengen dong? Mati. Wih, sing idang boleh mati? Mati. Silakan mati. Mati. Aji sing keberatan. Adik kita. Mati dewa ngaibin. Sing kuangan celebongka. Aji beliang dia. Sing idang. Bos dia boleh. Gamal apa deng Blen kau. Hal. Menangkin. Sudang. Sudang. Benar. Mulai. Woi. Ya nongkon ki mulai nyen kelamalang drama nih. Mulai. Montore di Jongoyong mulai. Woi. Megambal kalau nih melajak deng bleng. Besodang kone. Besodang apa kelek-kelek dini. Menangkin apa nabi ya? Ikan nilar, cabang arwan kan? Awak boleh jurusan. Aku jurusannya gitu dan mak. Dan mak jurusan timpal. Tabu duet. Ken senjata ini ciliak. Panake. Nyin panake. Yo panak. Iya ayu orang di panak sini. Nih. Ngawak. Panas ngerti nih. Soren. Ampun tiang magamal jak. Seserbas pelih kan di tiang niki. Di tiang mriki nak sampun ibum sareng Preginone. Di tiang sebagai penabuh anak boleh instruksi saking Pregino. Melanci sebagai penabuh konsentrasi ci tekan penari. Ken gerak-gerak penari di atas panggung. Ikutilah dengan tabuh. Dan instruksi ya. Suwun nabuh itu. Udah keras. Tabuh drama. Set, bisa jun, set. Ini masih belum.
Jadi arjo kene. Ada mau kunci ayu ngajai dolar. Mula gitu. Panak dia. Panake nage kapal terbang lagi. Kapal terbang tadi ya. Panangin. Panak dia. Wah, aduh, ben masih. Ora sida. Wah, ini. Lo kayak apa tuh jemak sih? Nang melang ingat ang celuk kotokan sini. Saya jadi apa ini? Kadang jadi parekan. Iya naliang wagi pemantas tro. Patut saya ngatur ngayah di puri. Tadi nih tidung ya jemak sih kok kayak apa nih jemak saya? Hah? Hijab makan saya. Kak, apa cuma kayak ini lah? Wak bola jurusan ini mah. Lah, yang Nang bener-bener cemator maret kabin ukuran bener nih. dia anak liung lah, bener-bener kayak ketage. Apa nih gak ini? Ane ganti yang maro. Kok gak apa nih jemak saya? Dia ngayarjo. Dia tadi nanang arjo. Gusti Ayu panak arjo. Kan? Tuh panak dia gitu. Ken udah punya anak belum sih? Ken buang anak sini. Sampai sini. Makan dulu. Yang Nana Arjo mami dulu. Hei, gerakan mau cacingnya. Goyong ini. Gerakan kebukan. Ngajak dolar peso sambil yang meliangi dolar rubah. Ini dia asapnya. Berdua jadi ke pasar. Dia sarang tuh dua. Demilu. Dah, wasan mati ini. Demilu. Belajar. Iya, jangan sekali. Kau sabang masih ada yang cicing. Miskin namun jukung kan. Nang kenah dewek ayune. Ayu tan rasu kapeneng semitan anak tuin kene. Siapa napi nih Kiji? Nang kenah dewek ayune. Ayu suba gele, ayu suba panjang. Ide dua gong gede suba ulah keadaan nih. Ien tuah dadinya nih deh haji nih. Dosanya ayu pak ringlingi ide dua gong gede nih. Dada sapu nikah Ji? Bayu yang lakar tepukan ayu nih. Oh, banet yang bajang ada dogong gede teruna, yang serahina ngiring ide bahaya sapu nikah. Dados wau mangken aji mau balas kenten. Sekadet yang ingat lu cerek yang sampun ngayah dikiring puri, mula setanda ngiring ide dogong gede, kayo nede kentian alu weken masa meton Ji. Terus yang pidan tugas ayu nenu cerek ada nih. Ini kene. Apa mahawenan dewek aji nih memelak ke jalan ayu di tamangan candi. Tapi mawena? Ayu lakar jangkepan aji. Sarang sira? Sarang itu dua gong lingsir nih. Aja dari dua gong putra? Bo. Ji, nak tuan aja
nak tua ji, dia ngedo aji. Duh ayu ngenah anak subon tua. Nyot aji ne pangkawang ayu. Bang presiden saya naji nguasi duit jagat ini jepang sini. Kalau ayu nyak menjangkep panduin di subane lakar kejamak dewe ayu dewe. Richard kalau ditunyen aji lakar mulang pengelat semaro ada ini. Mang dari detang sidanya mau ke dan dia. Bener. Kemana dari dia? Kemana sapu niki ji? Kengkene. Kasan pet prada wenten at Bruno sane manut ring mana di dia. Ijen ada dia antar sarang lagi ji. Matung dia ngaji nomba. Saja mau paling mula jantung sang loken buen jebol kan ada nak lo biasa nih kalian itu kita nanti Apa mengenap? Nyen koren mau belanja. Sing tawang mantri pasar nih. Mantri pasar orang mau belanja. Nyen udah di dagang. Boman minta izin kan mantri pasar nih. Ngawag-awag mendagang. Jadi sudah ada penertiban, pangkadong rapi, pangkadong aman, pangkadong bersih. Begitu. Itu mendagang. Kau tunggu parkir dah. Kenapa nguyakan montore? Zed. Nekengken cek campai no mantri pasar. Cek diapan mantri pasar mendagang. Bisa mirip betul lihat. Telah lihat. Yan mau dagang sing tadi madukan. Dagang kain sing tadi madukan ja dagang baso-baso. Dan tadi sing nyanan mau seru kaina. Ane tadi madukan. Dagang napi. Dagang lawar baru tadi madukan. Dagang lawar manten dados madukan. Loh, nih baru sangat-sangat mabinan-binan manti pasar ini. Mabinan kengken. Bani dagang lawar jekek, liung idang maya, dagang lawar ini tadi madukan. Sing coban paling liung maya. Yang sing adok akeh kan ada lawar. Aduh lo, jadi mana udah mantri pasar cara merdah ini saja. Ayo cek pasar, sampunan juga galak-galak kencang. Nyen galak. Ragone. Bidan tain tegoro. Dan dia tegoro, yang tumen, nepumen pak biasanya naseng kini mantri pasar lo. Ye, nak mantri pasar baru nih. Oh baru nih baru. Oh baru tumen maro jani. Bongen dan bercikan kenalan aduh. Oh kenalan. Oh pangkadong wawuh jak mantri pasare. Penting saya jadi pakane oh sing nana dadi. Dia mang doning pak kadi teruna niki. Dikeke naksir sagetan. Kaget. Men yen mantri pasare teruna kengken. Yen pak kadi teruna. Yang dari bajang-bajang niki. Oh nu bajang-bajang. Ngako bajang, ngako tuwo. Mantri pasare sing urusan na bajang nak tuwo. Kadong ngapecek ngaperon na sengkok dadi mendagang. Nang gae to. Pak mantri pasar sampun aja kental. Mantri pasar sudah ditawar di kenteng lho. Papa. Kengken. Makin dan sapun iki. Walau tiang mantongos nih lho. Kadung tiang nomor tiangnya. Oh ngajak mo mendagang. Iya di pohon. Man? Pak Mantri Pasar, nomor di kartu di nyogok, Pak Uni. Oh mantri pasare kal sogok. Ini. Pang mau pen-pen ke jeling-jenge. Adi senggan je kentang kan? Man? Raga nih kelbang tiang pipis, ada uang makan.
Oh, mantri pasare ke Bang Pipis. Inggih. Oh, pes prai ne. Oh, dadi. Dadas kente. Dadi. Pak, sejak ini Pak pedagang tiang. Oh, kenapa ne? Maraka di pekan bo mencelengkang ngerendak ngurusan dagang. Ye nak tugas toh. Lah kote je tugas masang seduk apa sing man. Yen bo Pak polos, jadi dia mang nasi ngemang pipis. Oh. Dia ngemang pipis beli nasi malu. Oh, nasi malu beli. Nggih. God beli nasi, beli kopi. God beli kopi. Oh, jalan pengliunan lapan makan, si dagang nasi medion beli. Yen bo liu makan je Gadai. Pak, kepetang sing laba yundo. Nyen 2 beli nasi ji 100. Iya Pak, sing bepes nih. Oh, Oh, ya kalau bang uang makan. nggih pani dia rugi yang penting man rongosnya lo. Oh, nah. Kange Ini 100 mainang nah. ben 100 Tuh jangan kang uang man roko katih kang uang. Namo kamu. Makin Baik. tadi Ini. nggih Kang. Kalut 100-an breng-meng kok kene. Oh nah kangu kal temel. Oh aliang taipat. Oh nah jadi kene jak bebas. Ijo ya kena sama dagang. Ijo jelah jak tadi. Dadas. Oh kadang dor nabe bang. Berapa yang gitu. Jadi yang rongos sampun Mas. Ayam pun aja ngajung. Kal kalian di nasi tongosen dagang nih do kali-kali no. Kalian jebos pergi maling. No benak rame kok kene. Yang kalau berdagangan mau lah. Berikan Mas nasi. Yang mau jelas di pedagangnya di langganan punya aliang. Belang pedagangnya. Nah langanan jak do kewok. Apa kecak? Jambret. Pak Menteri Pasar, dompet yang hitam, pedagang Cina ke pisang. Cawane mulu. Dia nih mau. Dijel pejang mau ibu sama. Nek kengken mantri pasare cong-cong nih. Dua mantri pasar minuang ngali gawe. Ngali kayak kengken. Pasti ada tukang sihir. Ye. Yen saya kita jatuh unuk, ini aja ngomong, dompet itu melecat, dompet hilang. Bekli kengken mantri pasare man ngemak dompet. Nang do mapi-mapi nih, maling saya ngadong aku. Ajak lu kan dini nyenyen aja mak. Adeng-adeng malu memunyi. Si adeng-adeng Pangsing berarti taruh do paling dalu tangan. ulah pesunyi. Masakan itu. Nang tek kang malu kena he. Yang kene ulo kesina rago pikon-pikonan he. Kon besekan itu di penara tiang. Angkal tek kang kena he. Nyanan pangsing dompet katut alih hilah-hilah. Ingat-ingat ang malu dijel pejang mau. Dompet dekadot si dompet lendo. Oh dompet katut dompet misi mako. Aduh, ini. Nya ngurus apa sih? Yang begitu mantri pasare ngalah tanggung jawab ini. Cina hatu tukang dompet nih. Tukang copet. Mantri pasare kang ngurus. Oh makan ini. Kalale. Pejang-pejangan. Melang nak ke. Pejang pipes nih jadi. Biasane sing gedhen ilang bilang tekan mau dipekat pasti dini ngejang dompet. Lagon bak misi pipes. Bak misi pes Beli dagangannya di pintu nyuruh di dompet. Megarus. Nyeketeng konen mana jadi kehilangan. Jadi gitu mau lo. Kene, lapele. Mone bagus jadi tukang copet. Yeh. Sira nyopet. Misi kemak-makan orang hilangan congah nih weh. Yang mula wanen, yang mula bani, do dompetnya jemana? Wah betek misi pipes, yang mula wanen, neng lang copet bone. Mau lo. Mau sing dari gitu mau lo namai mau. Mau. Sira kicalan. Dari sing mau kawan-kawan kene nang toleh mau. Toleh. Yang dia motor di bagus kok mana. Sing joy. Nih marahnya napa jang mata keranjang. Marada nak bagus tek laeng halus
nyen lo he. Yan mondo bagus nae. Sing di. Nang demo kamu nyi gitu. Bobakat. Wah, Macam gen mas. ini tukang copet eh. Kan? Memeh. Kok kene bagus tukang copet eh. Pernah sing taen ketaru. Mungkin puniki sira. Siro mantri pasar nih kawan. Mantri pasar. Wanen dimakan. Mantri pasar. Do. Oh, si Mem ya. Mas. Mas apa? Bukan ada mas kadernya. Niki nak Bali. Mantri pasar nak Balu Bali nih. Kene Pak Mantri nah. Jati ini tiang dua renawang. Neket dini kecunduk jak nak istri jak dadu. One kehilangan dompet tiang nek kasih nanggah memaling. Mungkin puniki andok mangda presiden menjantan. Ring dije sira menawi sane ngambil Rika menderbe dompet wenten arse pacang periksa urusan. Pacang periksa. Kalau membukti dompetnya ada di tupang benar pengurusan. Periksa. Tenaga. Mendiang dije jangan. Walau di bakat dompetnya jaga lalungin Nggih. Malah. Tenaga dije kal jangan nenek. Tenaga. Jetnya Dori. Tenaga. Rane didu kembung kadang didu jangan dompet. Dagang ubat. Obat. Mata gosok mata hilang. Jet gosok jet kusto. Dagang ubat. Oh dagang ubat mau periksa. Sedang lo ngusak Oh bayunya. usak bayu yang maya do nyako. Tadi saya maya. Tadi yang gratis nyakang. Kalau kelang ke dalam mau periksa. Pane dagang ubat apa nak buduh tuh kemana? Wah, Agar dia sakitnya yang sangat bisa lantas step yang ini. ini nih dokter Tio Boki pada. Pak, yang usah payung dia Pak. Ingken Ya nama periksa Maya nih ki. biasa Maya Ya Maya tiang bong. Yang saya ngelapis. sing lapis. Dunia ngabo jepes dompet. Walau yang nyen kadang sakit nadenya mak dompet. Kurang ajar sakit enat deh. Sekat yang kehilangan dompet bisa payung yang. Oh, Tadi gratis nih ki. tadi gratis. Olasin yang Pak nge. Tadi gratis bang inep kok. Yang jaga lo itu. Nah, gratis. Tadi gratis. Woi, kok sampean ngerayu itu? Wah yang ale gae paman di pasar ayuna dan tiangin. Sing lo awas nak. Woi, Ada kan ada mah. Udah mau genap hitung ini. mematan canggih melihat Tidak kami. ada nang roman. Mentraden ya maru besekat. Sentawang nang urus ajen barang toh. Yang utangnya ngemenekang planone ngenunang. Ya mesti gitu apa lah. Beda ya kan. Apa? Nih periksa. Saksan bayune lagi pungkat. Nekengken kemo nyocok aneh. Patuh panas jite ya gidate. Gane. Masa patuh? Patuh. Wah, pasti kene. Gidate panas, ulian sakit. Jete panas, ulian sut ngendut. Apa hubungannya dini ngajak dini nih? Jumunin. Oh, periksa, kengken jantungnya lemah apa petang gitu. Aduh, luar biasa nih. Ya, Adab sampiakit mau. yang mesti penyakit. Aduh, penyakit berat. Penyakit berat. Nyonyone besar. Woi, ngeroman. Hei, jero nak bagus. Sampai anda periksa dulu. Oh, mau periksa. Sing bisa bedak Woi, lu. ini nak bagus nih. Kalau penyakit luar biasa. Masa mau dok sehat nih misi penyakit berat. Woi,
Berat. Mengendap penyakit 4L. Aduh penyakit Apa badan kita? 4L, letih, lesu, loyo, lemet. Lemet. Jadi kene pangkene ben wekasan yen pradi ada nang raksa gelem 4L mirip kengken ciri-ciri nih. Kengken Ciri-ciri kepala mual-mual, perut pusing-pusing. Weh, mau batin. Orang nih. Mak no. Kepala pusing-pusing, perut mual-mual. Kalau berisi cacing bernyanyi, kokak-kekok. Dua kan mantri pasar. Pak, yang sang sayo kita kamu pade. Cara jani naliu ngale penyaru. Dua pasti yang ngale Haji rengkene, rengketo, jok brekso. Brekso. Jani yo periksa. Benar. Yo periksa mau nawang yo nyebat dompet. gantian Pasti periksa Niki nyemak dompet yang ini penyakitnya berat masih Engken. basangnya tumor ganas. Wah, itu Morgana. Biasa dag-dag di sini. Mau pada tahan mau periksa? Hah? Waduh. Wah kali gae. Kan di PDL dompet lebih tuh. Nyeng maling. Nyen ngamaling sing aku nih Ben, sing aku nih Ben. Yen saja maling sing teko ben mai. Ngisi dang ning ngisi dang. aku yang ngomong. Oh, apik yo apik disedang. Kayane ngisedang. Sing yen teko main maling. Dua kayane. Sajo yen sajo-sajan yo tukang copet, yo kakakno dompet yo melaip ke lantai. Melaip, Sing sing ben teko. main melibatkan. Pak Mantri Pasar nak kengkian iki mekejang wirangin ragone. Kengken. Mekejang iki. Pada mungkin tanggung jawab dari Mantri Pasar. Menapa ben tanggung jawab bang dompet bakat? Agar bakat yang sing bakat nantiang, kalau kengken Mantri Pasar ke menap. Menap kengken. Yang mekejang ilonin. Angka lilone nak timpal toh. Metimbang aja. Timpal. Enggak deh. Yang mantri pasar sing Menyen nih. nyana ngangon mantri pasar ini. Menyen. Yang nak mantri kesasar. Lo bakal kuluk-kuluk ke lo. Wah kayane ngale gawe we. Sado nake tomo kan malu-malu. Nyana ketomokan. Ben sing aku rago. Terago ngai-ngai nah. Lo sing aku. Ciman Terago sogokan bisa ci. nang nah. Kadang rago teman yang ale gawe oleh aloh nih. Adijak dua kene dia besekan dunia bang Kan ragone karo. Halo. Terago aja ngomong. Oh dia ngomong. Oh. Bang segaran bayu nunggu sang pekan nasi malu beli, kopi malu beli. Terago aja ngomong. Sing yang nagih. Pengalan hilang kendak pada kene. Paling kene pipes wah tlung kata. Nah, Orang tlong atak, citlong kata. Jani tuh kewa. Yang mau ngajak bos nih. Ya bos. Oh, ceklah dagang rago kal payu nih. Sandinya beli. Tani orang rago tukang copet. Aduh, Oke, itu bagus tukang copet nih. Angkal dengulah memuni nah. Ragone milu bangi sing jarang. Oh, Liu ngabo pipis. liu ngabo pes, jani kene ban. Tingkatang aja dagangan nih. Oh, dagangan nih jisiu jidah setali adap. Nya beli ini. Oh, dagangan nih jisiu jidah setali adap. Oh, jak seng bo payu. Yang kene undok ke senjang ngabo pipis pekannya lo. Saja. Jual jangkau sang dompet sakit namanya nablang. Kan pada alam ragone tiang kene berdengain. Ayo silakan belanja Pak Bos. Belanja. Wangi saja. Meriki na angan tiang megarus mudah-mudah turin. Meriki tuh lian ragone tiang seman megarus suling dunia. Nah, udah magenap niki. Napi bro niki. Ragone pasti bedak. Inggih. Niki ubat bedak ada. Tiang ada bulu. Napi? Buluan. Oh buluan. Nggih. Niki tiang biu ngadap masih. Yo napi niki. Niki biu enak niki. Biu enak. Kuning, tapi wastan biu niki. Maro jenik kayak tuang biu nae. Niki biu napi ada nih? Barangnya besar kasihannya gitu. Biu napi ada nih? Oh niki, niki mau wasta biu. Susu. Niki biu. Nggih. Susu kan? Ae. Adi mesti nyotot gitu biu. Pekaruan biu Bali, biu susu. Masa biu Bali? Nawang kan. Tapi benada po. Niki dia ngadap. Ngadap jaja. Jajo-jajo apa toh? Niki napi ini bentar-bentar niki. Oh ini bundar-bundar niki. Iya. Niki wastane jaja lak-lak. Nah, lak-lak beli, pang ada lok-lok. Wah,
Sareng sepur jelema. Laklan api niki agak-agak sang. Ragone panguning niki muaste lak-lak bikang. Aduh, meme yang ngadep lak-lak ningkang. Hei, lak-lak bikang. Lak-lak bikang. Awang, ingin cara ngait awang. Makario lak-lak ningkang. Gampang nih kau. Iki penyanyian, riokino tepung. Ampun lebong antat, maaf penyeluan. Selumeto, naruh selumeto ngkek. Niko muasto lak-lak ningkang. Woi, lamen lak-lak bikang tuh lak-lak Jawa aneh gede-gede. Lak-lak Jawa sing mertablak ada. Mertablak. Kalau ibu apa-apa deh. Napine dados tuh Mas. Mudah-mudahan penatore nanging megares. Niki jajo megenep enten. Kisah ngarang napi niki tipis. Oh, nek tipis-tipis niki. Nggih. Niki wasane jajo uli. Oh, jajo uli menjemoh, to keping. Jaja uli. Nggih. Meniki nek gempuk napi niki. Oh, nek gempuk niki wasane jajo gino. Jajo uli, jajo kino satu. Iki bangi-bangi gitu nih ragone. Napene dados tuh Mas. Atore ampun mudah. Itu alat yang Woi, ngapa potrek ayo mendagang? Aduh, kekengken yo gobane pang tawang. Tagih. Tadi sing isi nas tadi. Ngeleka membadeng. Malah kating giling ah. Hei, Dia jadi mau. sing dadi nang pripit-pripit lo. Lo kanggo dagang perlu ngale kenalan lo. Tagih mau tagih. Suayu paripurna. Lah kadang Jadi astun kekini pengangone. Pari purnengayu tanpa ceda angkaning kadimas. Ien subuh pasti kemas dino tadi banyu dibias tetep mas. sayu wakti. Potrekannya ampun tawang, mangkin ada nih tak konong nani to. Wakti sayu wakti. Udah ten duari. Ostan duari. Yen bo kenal sing nadi yang langganan. Lek lek berarti. Niki aden yang apa kan? Nggih. Iki ya aden yang. Ragone demen ya juang kok enggak nyuar. Nggih. Mang nenentan kadi tiang raris matur cah cau ngelanggungin pekayunan salit arsa iwang penampen den ditian. Are sepenapi. Mang ne pasti ke nguning ayang atur. Ian gumadi dados sira menguing pesengan. Kenalan demen. Nggih. Dados lo mau kenalan malu lo. Hei, jangan malu-malu ah. Aden jana timut. Sira Sing adi dagang imut-imut gitu. sira pesengan. titiang sanetake nang Inggih. mungguin wastan titiang. Sira. Wanta. Oh, Iwanta. Nenten Durung pragat niku wanta. Men sira pesengane. Niluh Ratna wastan titiang. Niluh Ratna. Iloh Ratno. Halo. Aduh. Perlu bila demam. Bila perlu keselak langsung diman. Jika dong biasa, siapin bayu duen. Nyanan nyodek nek kudiang. Kalentan ketuang. Tetan boleh ekstra. Yang apa sih anak? Pang lo. Tuh lengah. Lengah kengken. Tuh bo main gitu sing main ah. Timbale sing rai ya. Pang lo. Dua kan ngale gain. Awas ben ngesi abang nah. Layang wawanin malih pisan. Punang dukung ya aden jawa una ulian mau kesiap gitu. Punika lo Ratna. Men raga sira. Yang mo net yang. Oh, mo anu. Nggih. Sira dana. Ada yang ilo. Ilo sira. Ilo ablak. Ilo kedeplak. Sepan. Jen blok. Weh. Yo madan ilo kebek-bek. Patu bongol ilo caplak kadang yang. Yang sampun uningin ragone. Mali je bos, mandetan Iwan yang matur. Terus yang uning ragone sira niki. Kene. Lo Ratna kita masih nyai lo kebebek. Hai, milu bongol ragone. Menyen ada. Ilo caplak lo. Oh lo caplak. Nggih. Kene lo jak dadu. Pang pasti ke penilo. Kelas sing adele. Mulut dua putra ning sang datang Rat Surya Dwipa.
Dana putra gelah. Dadas kalau ngocok ka dewa sesonan Titi. Dewa sesonan. Tangan puyung bengkale sekar ke Suryo mangkin asa pendumon rare sunggahan Apa ya orang? aja kada cang anu sembahyang Nak bakti kan sang merago agung kita arti tawang. Lolo di pekane dadi amilang majujuk matur angkala do baso pekan yang sing tawang jerut yang niko kaben gitu. Oh saja bangun dagang bangun bangun. Oh nyana nama kuluknya. Sing lewong ngasane yen prade gelah mejujuk lo jak dadua metedoh medimpo ini mapan di pekan sangkan yang gelah yang lo keren bangun deh Aduh Ben mana aku apa ceng mana saya sing nawan tuh nak lo mekamen lambeh kabet yang pelih ban bisa neng kaya ulong oh bangtan ulong ares Ada lungang lo, jelema bodoh-bodoh deh. Ares. Ayo jare. Nah, kita mana ya dingin empuk. Baik. Aduh doenan cai. Kene yen mula jelema kedasarin ban kena hiri jaga sing tinan lamat man pelih. Ratu dua agung putra ampur ayang pisan Titiang dua ning sane wawi cah yuk Titiang matu Titiang tenuning renglinggih palu kecok kali dewa ampur ayang Kene lo kelas yang mapis salah kudiang men mapan lo tuara nawang yen pedewekan gelah nah yen prade gegamaran lo ni gelah ngene sampunang Ratu dua Ye. Boy ada pengertian itu dua agung, kemudian sampun nang jaga turang. nyalit mana Titiang palu ngocok ka dewa meraga agung maka raris kegamaran kadi Titiang luang jero Ratu dua agung sampunang Ratu dua kene nah gelah nawang mapan lo jak dadua merupa dagang kuala sida penguning ayang atur mirip ada nyet lakar ngadep jikuda aja nih gelah dia beli Titiang boyo jeung adol puniki gegamaran Titi Nyalit kaki ngadol ke gamaran. Saya waktu becik makin tukar. Ini penibacek silorang nikah. Ye. Potrek untuk kori dewa nak ampur rerah Titiang ye. Usap Titiang aturang. Tigang raino tampur rerah Titiang. Gom penangan nento nikah. Jadi kini lo pang presiden Mesaya lo bakti gelah mula sandang walas penledang mapaice yen prade silorang kegamaran gelah lo nemunut kegamar lo gelah neng apa nah yen prade wakasan saget lo nemu kekewahan kuala sida pengungsi panegara puri surya duipo yen pet di jalan nemu kapialang kuala sida pengedeng gambar gelah ni niscaya lo berjalan lakar selamat negeng purinya nah sapunika Oh tunas lo kegamaran itu dua agung. Potrekan lo ke itu ngambil. Oh pangadangon kenang-kenangan. Pindah tadi pematunangan. mau Satu den. Hei, lo hablak nang main. Bang ayo kenang-kenangan. Weh, ne mare tepat sani. Apa? Ane seklod hanuen jak saucing. Ane sekajor anu karung ngajali dia kampil. Film perawadan kan di mana ada sunah. Beli ngapa potrengan beli? Cing. Menapa ngon kenang-kenangan? Beli tarutan mau potrek. Tadi sing. Ke dalam susut go boy. Tapi sing lah potrekan ada angon kenang-kenangan. Wala ada. Oh nenek nih abone. Oh nek kangwang nenek kunci abo. Ulo beli pripet yang bisa bakti berane. Loh? Loh, mai je lo. Nah,
Yo tagen. Ien beli nak keliwat san, resnan beli teken iluh lho. Nah, kalau ada ngon kenang-kenangan apa kanggo beli? Potrek aja beli sing lah. Sing dan mau potret masih. Kunci gelebak aja sing beli ngelah. Jani sangat cinta beli tuh terlalu nulang teken iluh lho. Oh, nulang kisah Oh, jani nih lakar kembos beli. Nih kembos beli jani. Lakar apa ngelah mulai. Jadil menengah. Jelema kutal-kutil ikuh celeng. Kadang ngomong kuputnya katos. Jadi kini lo nih mapan sebetulnya. Sampun apa? Lo pangnawang. Jatine glauli tuni mailah itu. Kamu mai sengadalan mulut tuah ngeruruh dagang nasi. Nah ini. Konen. Arak karena sing sida pernah ngahang seluk basang nih. Lautang lu medagang malu. Nawakasan. Dumada pas wecan kawi ada. Sida gelah kecunduk ngajak lo be. Yen berada sing laku sing payu ben ngadep barang dagangan nih. Lah nyadi yang beli kenyang. Yuk tika disampun. Adap malu dagang nih. Nah, Penjebotan mainan deh. nah penjepotin mai. Ileng rumah sajang lu mau ileng. Lah ngapa lo bang hilang? Sing daya. Dini sing nang kolaran. Pekannya aku nih lo. Bang Man magarus nih. Dini buka dong jelek nasib lo. Lah di pekan Lame. Sakit yang dengan biang ubat. Oke, dan Bener. ke pasar. Bener. Nggih, ini masang pangkaruan. Tapi tonen ada dagang nih. Ke pasar niki ampun waktu jina. Subuh. Sing ngopes. Dong. Bin teko nama belanyu. Layak di pasar kok. Beli nasi. Bismillah. Nah, benjak beli nasi. Bon yuk. Nye memang ngebon. Pak urusan bayar belakang. Aman dagang bani antem mes nih. Di dagang. Wih, tuh. Gewe. Tuh, kulitnya putih ganteng. Tiang belang bungkam. Patuh cara kulit dia. Ya, Patuh cara kulit dia. orang bawa kulit itu putih, apa patuhnya selam kene. Nih marojo sawo setengah mateng. Kenalnya. Ya, Lo. Tiang mo. Halo. Dini nanti lemo apa ampun ya lo. Halo. Ini bukan lemo jelek itu gobannya lo. Jelemu temu sendadi mau perwada. selamat pagi Bu Guru. Anggut-anggut. Siapa yang nama? Wah, Kengken kan? siapa yang nama? Mengkengken. Nawa Kang, Ye. nama saya di mana? Mai. Nama saya Namanya siapa? Jangan berkon, ngoyong dini. Ih, Kados yang metaken jero. Nye nadaan jero ne. Mungkin wastan gitu ya. Wantah niluh ratno jero anak-anak. Ilu Ratno. Ini. Keken lain kok. Ilu Ratno. Hah, Ilu Ratno ada ne? Luratno. Oh. Sinya cara Rabin Atu Luratno. Nak bang lah rapi. Oh,
Suratno ditulen. Suratno dini. Oh ya. Jerone nyen adane. Oh dia mau nih lo Ratno. Mau nih adane nyen. Ada dia lo cablok. Ragone niki nyam-nyam ange. Ya pasti belum. Lo cablak. Bisa Lo cablak. Sing dadi gitu. Tiang nyoman ceblok. Orang adane. Ya. Orang. Nawagang di tiang jero anak lanang. Mang nenten di tiang cah-cah matur. Ragone puniki sapa sira? Gelas sing jalan Gusten lo. Kalau ngucapkan dewa Gusti di Uli jongrang wesi gelah. saking jongrang wis. Bener. Tiang Petro, tiang. Ya sing ada nakonin tadi. Tuh kan nakonin. Maro gobo puak sing ada ngurunguang. Nang ada tan cicing makalokan ni oreno. Lo. Ajo. Maro krenyep nawaka. Sapa sira? Nanti yang seret lepak kadang-kadang. Kemenangan ya jadadut. Lanjut paksa dan hah? Paksa. Dona yang memperkosa pelih tuh. Mungkin. Mesin lagi malu, manis. Rayu. Nih. Rayu manis. Manis rayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini kita. Oke. Swastiastu. Oh, Om Swastiastu. Om Swastiastu. Om santi Om. Ratno aja gege sekadi bulan. Tulung beli. Apa tulung beli? Ken. Keningan kita. Kening apa? Tulung beli kene kemudian segera apa ketulungin? Banyak kino kedeci. Lena. Betul. Ken cang. Allah barang kuno. Kenan. Anut pengadak kali, pengadak. Pengajong. Nih. Hajo malu aman singnya 3 kali terakhir mara perkosa. Yang ada sih nama rencana kan. Don, ayah beli tiang ke siapa? Sing bani, belikan orang alim. Bang Kejo nama tiang deman mati. Nyen ngelaragone lempung. Aduh. Wikan. Nyen ngelabang tiange ramping. Bang Kiang mau orang ramping lo. Nyen ngelamone nyampuan. Nyen ngelasusune nyangke. Rambut dam toren sama kadip mega ngendam riris. Yang mau bang sing kadean rago lengah. Man. Tunggu jawaban. Mau bakal megening nih. Dong mau lakatinya mau. Nyen ngelabung ngodilanyi. Nyen ngelajung helanta. Nyen ngelabang yang elengkong. Beline ngelahang. Iyan dot loh mukiang ne beli ngelah barang. Yan bani kan ditiang jak cara cicing kepanasan. Oke itu Sengal.
wanenan. Bro, langgeng mana kan? Menghina bungut lanying. Main. Iya, ngodian itu nampi amun sing rasa do naik. Kodek sing demen tiang ini. Bos liwat menghina. Lo, gelah main kan ngalih some. Gelah main ngalih sama. Lo nya dari rapi. Lo nya dari rapi. Uang jero itu dipuri. Dari rapi gelah dipuri. Gelah. Bener gelahnya orang tiang. Masa lo dari gelah? Lo dari rapi gelah. Lo dari rapi dipuri kengken. Ian dipuri metimpo metajo. Ada nak ngabang rayunan. Ada nak morengi lo. Apa tak lo ada? Makita lo kaman orang lo kaman. Kaman. Ba baju teko. Cucurak. Apa itu? Cucuk. Curug-cuk. Cucuk konde. Oh kadang ya beneju kan otomatis. Curak. Kengken. Lo melang matur lo, yang pakai matur. Bida geng nawagang di tiang ratu dua gong putra. Yenin mungin pas wecan kalau bocok kerjeu. Pacang angin di tiang rapi. Dahat suk semayang di tiang. Kiri-kiring papan di tiang genahan di tiang. Sake wonten. Ri tepangan bekali mangke nampura dahat di tiang. Durung wenten manah di tiang pacang rerah rapi ratu dua. Seado. Di tiang kanton wimudo. Subang lah kegelan. Subang lah kegelan. Lo jenek lagone. Sing lah kegelan dan. Sing lageran. Sing lageran dan. Kesempatan nih. Keken. Nak sing laduna. Tuh, Bo. Pangsing bono seperti burung terbang melayang. Kengken. Temak sekarang. Temak. Nih. Kemudian beli motor gitu kena dua gong beli. Ada sih nak perumpamaan ada nih. Lu jenik. Lu jenik. Benar beli. Jenik apa kok kini? Blok sing yang lu beli rabi. Lu belum. Ngomong gede. Kangen nikahin. Apa kuangan? Apa dotang? Kadang gitu. Jongrang wesi anak sing kuangan kotoran gitu. Sing kuang kotoran engken. Artinya kadang siapa liung kok. Sing kuang tai gitu nah. Akeh doang lah. Jadi yang nenten ngiring. Becekan nguruh anak istri sana diosa. Semacam gini. Lo. Yang bajang-bajang di jongrang wesi di dura negara sing ada bani nulaken munyenglah. Kengken lo sajan senya paksa nasne. Lah. Terus yan ne paksa nasne beli ngenyen akuin. Yang lanjut paksa. Sampunang ratu dua gong sampunang. Jang sedang meliang-liang aja ke gelancang, jadi cinya cicang cidot kan gelancang, ajom nih. Di tiang ratu dua. Sing nawang lekati bener. Tunggu diang di pekan Iya, cang nut. Sing orang Sing. Nyen ya. Kengkena. Tenang nih jalan lo. Nenten ratu dua gong putra. Ida ngangkan saking jongrang wesi. Ida mari kosa sekian di tiang ratu dua gong tolongin sekian di tiang. Yen duit saja kita bicara. Jadi astun sing ada lo ngedeh tulung gelah nyadi mapi tulung. Menep Ki wonten yatna makang. saya. Cek becek ratu dua gong. Dewa sang bagus sih Dewa. Oh, bagus jangan saya. Karena mau bocok-bocok masih sang bagus orang. Mulu sentimen. Dong iya nemondok ada rasa putih gading kulit deh. Karena mau selam-selam putih gading. Kendak bahasanya coba tuh ninyo, nasi bang. Wih, awet udang badong tuh saput kayang kaman sarwa songket jenenge Dewa Putra tedung jagat. Iya.
Ajen jangan raja di raja. Raja ning raja. Itu di jongrang besi tuh, Wak. Oh, nih para ratu nih uli jongklak besi. Nih lah makanya dibingkile. Jenengan kene mula. Simo ya ada perah di jongrang usi yen perade ngale nak lo ukur kedasaran ben mari kose. Dewa. Dah salah tampi. Yen perade tiang mapi tulung. Dewa ni ngamaro keken raos ne. Mapan suba suar darmaning tiang adane. Yen dewa mula sakeng dot lakar mari kose nak lo ning deolas. Langkain bangken tiang manuna. Sombong ya. Tiang tan suka yang ucapan di sister jakatnya. Salah-salah. Ngarapin dewa sing ngabas senjata banci hadane tiang. Mogol lawan. Lawan, Dok. Takut yang beli. Lawan. Nyiriang san cenik nyaline. Kengken. Lawan. Satu. Idang 1, 2. Jelano. Senam pagi Indonesia segera dimulai. Lengah, boy. Tuh pemanasan tuh. Setonen bergerak panas semalu. Jurusan. Jurusan Den Pasar Gilimanuk Jurusan. Pantawak itu. Please. Ada nama jangeran. Ya sing nawang tuh. Jurus tuh. Ren majak mau di kelepok kata. Jajakur. Nge. Sing usang jurus. Aduh ben mesti eksperimen. Otomatis gerak refleks yang jemaah tok. Oh, kita Nih. Aman. dengkul kuping. Keras katanya lintas aku kan. Keken lap live aja. Lur. Namin. Naik. Aleh kamu. Aman. Sang bani yo. Takut dua oh. Dia saja takut ng jangan awang atre. Ngedeng tinyu ci. Cidon metinyu ngajak gelah. Sini bani petro gelah lawan. Kopeng nih gor-gor. Lang. Jak lawan Dor. Yen dua bani dua jangan suah lawan. Naik dah memunyi pun. Kengken uno apa tinju ngukur kuping? Kupingnya kutau. Masih adem deh. Jangan kupingnya. Asa pun api mangkin. Tidak pun hilang tengau niki. Sing saja perusaha adane. Yen kedo parilaksana mesiak. Yen saja cumpu merasa cagar dengan pokok dan lodang. Bus. Hey. Baik. Weh, apa play bang tu? Weh. Play bang. Ayo basin. Nah. Belakang diri. Melai. Weh. Hijau wah. Mari. Sini wah. Jasa kami. Dor. Dia subuh nyerah. Sing ada bala wadon lakar sanang ilorang. Jak.
Pang tawang mapan iya jelek. Jadi Pang Tawang. Mari kosan alon jadi mai apa? Lur. Adeng-adengan. Hormat senjata. Gerak. Weh, ini jane kene. Mapan iya benyerah. Jeli pekardi ni uli pidan. Demen mari koso nak len. Ni jane padengan. Pang pada rasang. Iya pare koso lalu nganas nih. Inge. Los pangawane. Cangkleng semua cangkleng. 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 Leng menang sel. Nah, weh, nen malu nen. Nih marah besi, saput nih melus. Jadi pang tawang sakit hati. Tuh ben besi kamen nih los. Aduh beli. Mati sel. Lincarang. Nah. Weh, mai. Saput nih suba melus. Kamen nih suba melus. Apa nabi mangkin? Sing melah kayun ngelanen. Sing luang ngena yo mune yen prade pang kejang tawang lus telanan. Nengel. Adeng lus. Pang tawang buka kiri. Weh. Mai malu. Mai apa? Jadi jangan. Sing medaya los besit numa celana. Cablaknya los celana. Nejani pang patuh, pang sakit hati sekaya-kaya los bencepok mo. Neng. Adeng masih. Wah. Jangan kiusan celana ni. Weh, ni mirip dagang celana. Nya ada linu makejang saluk pangangone. Jangan apa los bencepok mo. Apa? Duduk. Wah. Memeh. Ni banyak saya bisa ninguang los celana saya. Jadi kene nah, banyak gelah jangan upin. Jadi ngidi olas los bencepokmu. Jeneng ne saudagar celana Atas long benang macam anu niki. Jak jalan jangan pencepok. Weh. Yen saja lus. Bang. Boleh siki. Nah, ini bakat besik marah duan gisi pengangone yen melalung-lalung kene ya sing jebane ya mulai ke ubung. Aduh, dagang klano diubung lah. Aduh, liagas ni dulu tadi dua komputer. Hah? Yang dia meniki pasuecan paling ngocokan dewa ring sekian di tiang. Napi yang di tiang walas lagi suang. Jadi kene gampilan barang dagangan ini subesani kalon. Wajak lantas mbok mulai ngalengalmu, gulem-gulemnya nujannya. Iya. Ang malu. Iyan ulian rahayu lah rasatan sido kay sinan nekengket patut sanang margiang lah. Tamaneng lah pang sido jangkok makuranan kelawat lo. Mau mater jempol sana. Siosan ngalih rapi. Bencepok lah ideh kelorano nya apa sih? Kami jantan ngiring sampun nabi cokor dewa niki. Jengah ratu orang wasian tan sido jangkap makurana keluar loran. Sampun nabi niki. Sampun nabi. Sampun nabi.
jongrang wesi. Ilong nake paksa napa? Mula doasa nadi lekat jelek. Kepakan luas di pelakan adem leganang. Rumah yang barangnya mulai alih. Kalau yang saja cara laut luwe, ni mula peraratu jongrang wesi. Bapak nawang kok. Nak mula kasub. Tuganane mido ngelah sesenengan kalau marah ido gen senang ragau. Nak istri sing deman. Mesewo maro kalah subuh merabian nak istri. Suamin naki raka naki gebuk sedang itu. Kayunya sing di subuh balu kerbakat tanpa dang. Doning satyo naki istri kin rabi nuak rako mesatyo. Sedo sarang raka nido. Awanan kayang jani kene sing kebubung alekuran. Yang keduling pidan mula jelek. Mula yang duaso lekat bikas mula jelek. Kayang mati nu abo jelek yo. Po. Ngade-ngade malu bapong raos. Mekejang subuh sido ban bapo nyarjo buat kejelekan lah. Nenten malu kayang jani. Nenten titiang kemau nuning jaga te sampun nuning ring pemarkan cokori dewo pikayune kaon. Nah mumpung lantas gelah ke bawah jelek, pang mau bukti kejelekan gelah kan. Pina keuntang kayang gelah mula lekar ketemu tekeneng bapo. Kayon cokori dewo sampun napi. Uno kene nyuakang pianak bapone loh ratno. Walau kad diarap ponok bapone ini, pianak bapone nyaruluk si pemarkan gelah. Pengklu pengpat lemas yang gelah loh ratno singnya awenang mau tu marikoso lantas kayun gelah. Sampun boleh mewali-wali ngararemih pianak titiang ibu nentang ngiring. Mana? Di kayun cukuri dewa titiang nanang ne sampun rauh makin sampun api. Nah nejane mumpung bapo jangkep kelawan pianak bapone besikan pa pinah bapone. Boleh kengken ban bapo pang sido ngaturan loh ratno mangane pangyak mekuranan kelawan gelah. Mangdo titiang netakang mana pianak. Mangdo ipun ngiring pakayun cukuri dewa. Ledangan ratu dua gongingi. Titiang sampun tua. Kemana antuk titiang mana pianak titiang. Donengipun sampun. Seremih kodewo nenten teman. Jadin titiang mau pacarake. Dalaripun nenten pacang iring. Jukat ledangan. Titiang nenten ngaturan. Kengken po. Ide pianak bapone bapo sing ngaturang. Iyan kene patuh hitungan bapo kelawan pianak bapo. Suksema titiang ring wacanan cukuri dewa. Pina kecihna nenten pocol titiang meting-meting ipun saking kantun-kantun tereng memenipun kantos lekat bajang kati bangke nanto titiang ngubukin. Sami pitutur titiang tutangipun punika awanan manut wacanan kodewa. Patah manah pianak ring manah nanangne yen kadi kodewa yen wenten panah alpaka tempal ring reramo niki ne becel. Nah, iyan cara bapon ne ke bawah semelah. Wala jengah ratu jongrang wesi yang kan sila jangkap sami sios becik kordewa ring antosang nah kengken penaten bapone antosang. Lo kengken ni bapak lo. Dadi metakon ya. Kanake. Pianake kengken beli, pianak Gandano kenidon anake lingsir uli yung rangus. Depin bapo cuma. Pangdoa di engalan sengkalo. Meraso nyenunda ngaturin idodane kramo panjang. Tunde nongosin bapo cuma. Yen subo pailah bapo patut mati nak sing bongan kau mati. Ada bapo kopi. Rantang. Walaupun tepukin yang Binsek na ingatan. Kengken bisa mani na nakalingsir itu di ratna dulu. Yan dadi te pangidip yang beli. Ang beli. Diapin beli ngalin maluan. Nu ada meme nenek patut idahan uni nai. Kengken
kene. Sapetilar Cokori Dewa. Sangkane ngatur pawungun di tiang ngungsi ukir mega kemaring ruruh. Selendang sutrane. Sapunapi pemargan Cokori Dewa Ratu Dwako. Ini Bapak. Melarapan atur pawungun Bapak nih. Mawas-wasung kawin sida mapi koleh pejalan gelane nih. Ini pusaka kapinau Bapak. Mungkin ulo ini. Mayu bagio. Wawanin di tiang ngatur di tiang wau ring Cokori Dewa. Sesampun Cokori Dewa ngaonin di tiang lungo kemego kembar. Rauh ide nakelingsir saking jongrang wesi. Ngarsa yang penyerwani pianak di tiangipun Loratna. Doning nenten wenten manah ipun Ratu Dwako. Kawanan di tiang nenten ngaturang ipun ing ide nakelingsir. Kawit corah pekayun ide. Dan menawi ringan ide wenten nyareng ini. Saking pungkur di tiang ketuak kedempung. Ini Bapak dong kedempungan. Wonten Dwako. Mangdo nenten bekelang di tiang padam indike puniki. Lu apa nih? Rumah sodan sido antuk di tiang nutup kang kewiyaktian. Luh Ratno sane angkenin di tiang piana. Menyen ya kawit boyo pianak di tiang. Menyen. Dan sios ide wantah Gustin di tiang. Saking Ratno Duipo. Dia Ratno Sari. Ningsikin gelar. Wenten di tiang. Pecak pengabih ide nakin. Ini dong Paman Anom. Kemudian marah Paman matur kene. Iya bidan pasti kesengada wicara rahat kejani Paman. Mangdo nenten atur di tiang sat makom apialang ring pemargan Cokori Dewa tangkil wonten Dwako. Mangdo Cokori Dewa pawikan selendang sutra sane keniang Cokori Dewa ring silo kembal. Bener. Kawit layon ide nakelingsir Gustin di tiang makakalih. Ajeng wan gelah maka kalian. Awun ide sesampun geseng di tiang dinarma yang di tiang itu. Emen. Telahnya dia lakan. Wih. Ampun puputan nih Gusti Anom sampun sedo Dwako. Rumah sebinyul paswecan kawin nih. Besekali bapak nih ngemasin. Konen sidak lang walas kengken bakti nih malu. Jadi kudiang jalan mewali ngalengalan. Ungsi jagat Surya Dwipa. Apa kukul banyare? Bang Presiden bareng-bareng ngerjak kemurung. Jongrang usilan. Alon-alon mapi kayun Dwako. Ngapi maneh Cokori Dewa kantun nunut pusaka ne puniki paicene ring Gunung Mega Kemar. Kantun letuh pemargi druwe. Bos wawu pisan ing serang layon dane Gusti Anom. Sapunapian mesucian rien. Saja luwung buka atur cane. Bangsing kinucap cuntake mapan gelah munut pusaka suci miring gelah mesira malome aliang ipun itongos demekelo saget sud maluan alih gelana Inge ngarares mau kalian malem muletan simpang kengin wecanan nahik
Agya pai depannya melarapanku satu sisi depan ngemoleh yang. Duh kita bersekali bapak dengan masih. Asan. Yen berada bapak sisi depan rongos merah ayu. Raudan. Mulas akan mulus lah rongos lah juang bapak. Asung ida sang yang para medita siderahayu pejalan bapu di kedituan kaden cai ne barang-barang meleganang lur ada dengan pekan pidan Barang Matiang. Terima kasih. Matiang yang bersalah hidup. Ada yang mati sing ada kena ngapo. Dia yang main sing udang-udang kamu kidiang bandar. Nyen ada yang ngide, terima kasih. Nyen ada yang kematian, terima kasih. Yang matiang udah apa? Yang paling bolos. Tewas yang ada gaya, Bu. Saya degemai sangkaning murang-murang lampak. Utang-utang iban. Mat nyat pada di Jongrangosi. Mat Prabu Mumu mengejar. From Laibang nak lo, tiang sing demen nempuh kena Laibang nak lo, jangan tiang kena karmu palo nih. Kalau dia makan, ini nak kuda batisnya. baik tiang lagi, komplok cicing. Jadi pang melaban gelang raosnya nadane. Dan dia $1. $1. Kene larna. Melang mau jalan nih, baik tiangnya kan. Ien mula sakeng tua saja cai. Mat nyat pada di Jongrangosi. Melarapan parilaksanaan Gustin Ceritan Rahayu. Cai nyak duduklah. Ayo duduk gitu yang. Kemudian sing. Tiang terima kasih yang duduk kasih. Ien suba megedi uli Jongrangosi idapna cai suba ngelapa menah di sejeroning pau kuda. Walau jadi geladot nawang udah kebisan jadi. Kebisan dia wadah dua lah kebisan. Udah do. Nyampatkan pulas. Nyampatkan pulas. Iya pangbedekan pilihnya. Nah. Kelas yang memboyo jeneng muntuk kebisan cendol pindah. Walau kene. Ien Prade cai subuh nekat itu di jagat gelas Surya Dwi Puadana. Kengken simo perah nih majalan ditu. Awek ke kertaning jagat tututan. Pelajaran di bawah menyama beraya. Aleh di pesewiteran. Sila karmone. Banyak nganutin kengken sesananing Trikaya Parisuda. Trikaya Parisuda. Menung-ning menyama beraya. Benar. Bertingkah panawang. Saya nawang, apa Trikaya Parisuda? Trikaya Parisuda. Ning. Apa toh? Tri dulu. Kayo sugih. Sudanto lacur. Asa sugih lacur, boy. Ya. Nah, tensi nih turun kan. Tumben janik lah kene. Nggih. Uyang-uyangan. Ah, dulu
Aduh, perot senyak lagi bakalan dong aku. Karena belum lah. Aduh. Ya. Bungenen, bung bareng kamu. Bungenen, belang kayak. Baik. Nase. Dore. Belang. Lang nih. Tadi sih ada dekat lah. Masih nu singar pada galak lah nih. Loratno. Lari jalan. Nih samping. Loratno. Ini kalau lagi. Weh, Hah? ngomong itu bagus sih. Tapi niki. Bagus ya. Sinawa. Ya, Gelah toh. gelas sing ngawang. Kemudian cai minum gelah. Ten ados megelah. Pengulah pengerosnya dan Ada di tiangnya. Ada di tiang Petro. antro adane. Petro antro. Petro. Tulungin gelah. Pendangannya nggak diolah sulit kan jaban saya tulungin gelah. Yang sakit sida ngelemasin ya ulian saya bangu pak. Apa kata ke gelah nyadi yang mah? Endan. Loh, baik sakit, nah sakit. Apa obat sakit nasnya? Yang orangnya mau padol, nah sakit pensiman kopi ini, Dr. Kopi nangan. Kopi anu ne ngenangan sakit nasnya. Kopi Banyuatis itu lu. Seriang ada cekilah. Atuh ale kopi. Sekali. Kopi itu marunya. Ya. Orang kopi ben selamnya mah kada. Bro. Selam apa? Hitam-hitam manis no. Tadi anak. Oh ini tulungan. Dia ini bantuan. Dia yang orang ngelemas hang. Banyak lemas. Karena anak sekarang banyak lemas apa yang ken? Engken. Lemes seni ya. Bang upah. Engken bisa ancok-ancok jalan. Sinjeng banyak lemes dan. Tidang ini bantuan orang ngelemesin. Itu dini dan. Bang upah. Bang upah. Apa upah? Apa upah nih? Engken berjalan gitu kejokan batasnya. Ya. Mungkin dong. Kerang bungang suang nih. Muni deh. Ini. Hei. Aku dangpak lagi upah. Aku udah ngale bapak. Ye. Bapaknya. Bapaknya. Ini marah kopeng Kornel. Aku dangpak, aku dang bongkos. Aku udah ngale bapak mau bongkosan. Kengken maksudnya nih. Ya? Bapak apa mau bongkosan? Bapak apa nih mau bongkosan ya dang? Kalku diang mongkos bapak ah. Mana nih kok menembak? Upah aku dang pak, aku dang bongkos tawang cai. Apa itu? Rokok. Sinjong ale bapak mau bongkosan. Roko kune. Roko? Nggih. Rokok apa nih? Ya. Rokok apa? Ngelah rokok? Lah roko? Ih,
Gelah bos nih. Gelah bos nih. Coba takonin dong. Nih. Gede-gede rokoknya. Apa orang? Apa orang? Apa kone? Gede. Gede-gede rokoknya. Gede-gede rokoknya gitu. Nggih. Rokon gelah? Nggih. Yen rokon gelah gede, kuala bawa. Goyang. Ken nih. Ken. Rokok apa? Rokok apa? Rokok apa gede bawah? Rokok apa? Musim sawang, mulisa. Rokok gede bawah, badan rokok lemputu. Baik. Rokok apa ya kaden? Rokok lemputu. Rokok do tawang. Nih, Terus yang ada lain menurut rokok sampurna dan. kok sempurna. Oh, Ini ken. iya. Yen sampurna liu macam nih. Iya. Ada king, ada mil, ada media merasa mentol apa ada. Wah, niki sing nyuwun mengenap. Niki tenan rokok biasa. Niki sing jajar bunga dolar. Rokok lemputu. Kan rokok apa? Rokok cerutu. Wah, rokok cerutu. Apa? Rokok cerutu. Yang mana? Ya? Macam mana? Gimana? Ini ajom nih yang tongos sing enak. Nah, Gelas yang keberatan, bro. gelas yang keberatan. Yen dimuni-muni masa sing kuku ngale somah ke bata aku deh. Masa gue sama aku deh. Sing besek bintang di langit itu. Bukan satu gadis di dunia. Singgih saja lingah aku mia mendon kelore. Di dunia itu masih lore. Kelas yang demen ngale somah ukut ulian ben memaksa. Memaksa. Yen mula ulian ngangsa-ngangsa cek daja. Daja. Kelas yang keberatan. Kelas yang keberatan. Kemudian gelah dini medet mata. Pameran. Saya gelah ngoyong dini. Nyakit hati. Leper. Letuh mata dini longklah makan. Yang. Nyanyi mak. Nyanyi ngangon. Ya. Halo. Wak genang jelek. Ada nak ngelembasin jegrius nyakin lah. Sing dari nyuang kijab gimana? Kejang bisa aja nengokin. Oh, yang cara cian jenama jelek, asal ada nonjak serang, Bang. Jek serang. Jangan lah. Kalau memang dia perlu, biarkan penasaran. Pokoknya. Yang jangan. Kalau dia memang perlu silakan ke penataran. Wah. Ini Maret jelma pulumu. Biarkan penasaran tawang. Apa mana kecok? Panglah kone buduh kini ya. Wah. Sama kita yang ngaji kan. Nek kalian nih. Halo. Oh dia. Lah dan yang Buyo kelang yang kalian ben uyut. diriku tersipu malu. Bila kau tatap wajahku, kala berjumpa saat bersama, dikala berdua, entah apa ku tak tahu. Diriku jadi membisu saat kau genggam jemari tanganku, bahagianya hatiku. Walaupun ku tahu cinta kasihmu terbagi, Cinta
kasihmu terbagi. Namun aku tak kuasa. Namun aku tak kuasa. Lupakan dirimu karena aku cinta. Kayaknya teman. Bangun. Kuangan. Kayaknya teman. Kuangan kopi Banyu Ates nih mana? Mana Gen? Bukan. Apa nih? Karena cinta. Wah. Ada nak kuangan kopi. Diriku tersipu malu. Saat kau pergi. Begini. Engen, cara soket kulit gini-gini. Sakit nat weh. Kulit pidan cai ngeraksa gelam kerek Begini. Taman jati nempokin diriku tersipu malu seret. Bangkiang nih gini siang, di tiang jak. Awakmu leganye, weh. Kene nah. Nejani pangsing mebalih duen man. Nih, Pang milu barang ngeraseang. pengendan. Mapan jani marah megening nejani. Balas. Yang? Balas. Weh. Apa kaliwasin? Terang benderang nih. Gendengan nih. Balas. Duduk. Jawab gitu kayak kita bingung bener. Balas malah nyengengit. Jawab gitu nanti. Jawab. Aduh. Lah nak mesti kedo lah. Sungguh mati aku kecantol sama kamu paling eno. Kamu memang paling jempolan, body seksi angka 8. Adik kedo. Jelek. Angkat 8 jelek. Dibanding orang jelek. Dor kemung betan kemung. Kemung betul kemung. Ah. Bangkiang ini cenik. Gunung Layu. Gejolak cinta membakar dada do asiknya. Pegang kene, sambung. Dukun ingin menyatu rasanya, ingin bertemu malam minggu. Jalan-jalan nikmati malam minggu yang panjang. Hangat-hangat pisan gejolak pandang pertama bagi gempa yang melanda, bagi api yang menyala, goyang jantungku, nyala cintaku. Lar. Gendar udah kene. Lar. Cuma mengendeng sih kain. Ulun cara apa? Cara cicing kesango. Mencai kain-kain. Kain-kain cicing tamplik motor. Lili. Lar. Yang kene.
Manuk penginat lah ke panggung. Ya nak kesempatan dong. Benpok. Encer. Apa encer? Sek. Bless. Yes. Orang daerah rawan celek. Sing loratno. Menyen. Dia putri. Putrinya. Bunga persik. Putri bunga persik. Beli sih dong. Beli. Wiro Sablang. Ini. Bunga persik. Iya. Wiro Sablang. Mengganti. Nyen. Guru. Guru badang. Lakar kijang. Lakar indang-indang. Kale apa? Kale doang kelang. Kene nah. Yang punya putri. Macana suba. Manten. Manten. Terus yang mani. Itu aja yang kalah saja. Ya. Dia andro. Kagak dok ewa. Janji kalah dong. Ngadi ngurusan orang tua. Maksudnya gini. Kira-kira asal sudah cinta sama cinta. Silakan kawin lari. Wah saja. Kawin lari? Nge. Nganten bilang mulai. Manten bilang mulai pulung babak belur nasi. Keken tuh. Urusan orang tua nomor 2. Oh, sing orang. Jageres. Sing ngapa baju dong. Sing ngapa baju. Kawin melalung Kang Wang. Bani dong. Naik geres. Jani tak ada kayak gitu. Ulah haji galak kan takut. Bogen pidana. Mau nganten ngelasen nang pudro. Tako ya haji. Cucu. Udah wah. Mau angang cucu. Dok. Lung untilang cantik jane. Lung kemikang bungut jane. Ina liang wakif pemantos terus. Patut cai bisa mau pengatur marap kapin pianak bener. Dong tekan tekedong kene atur cai ne. Kene atur tiange. Kene atur tiange. Kawin lari gitu. Sira gitu. Cai matur kita busan. Ajane Gusti jak demen kan masalah apa? Cek demen ke Gusti miyagane. Dia napa merasa dengan jelema tiang sendeman sing kan ngurukan alit-alit ke jelek-jeleke ngerti sih mesti yo. Ngerti sih to. Dok. Kaden cimpot kopeng benone. Ya. Kaden cimpot kopeng benone. Anak keempat, anak kebolong. Dia nak mempertanggungjawabkan kan omongan tiang. Yang tu dengan ngai kita teman sejang miyakan. Teman kan ngai ulet katanya. Dok, yang. Dok apa dok?
Lampu sorot. Sing nuati menjatene. Aniken. Tuh apa tuh? Oh, kamera. Ne mata duen klik-klik cara matan barong sing enot apa? Ajak macone batu-batu ken-ken kadene lan. Mangi wasin. Wong aniken. Tuh apa tuh? Aduh. Nang udiang cimelinar. Dong aniken. Diang. Tuh kilitan apa tuh? Para sedaden mau pincer barang. Kilitan curak. Nah curak gitu dong. Uli didelon. Ibu nak curap beli. Kalau beli gelut marah ya. Adi piye nggak? Curak makelo piye. Yang produk baru mana pengit. Rok. Ya. Yen subolan curak. Kemudian ditujang di kupingnya. Uli jabo. Entongan. Oh pas yang merusak lingkungan. Ada abon delek dong. Nyen jetawa. Entongan. Nih. Tungang. Dijauh. Kotake. Hah? Di kotake. Kan nih. Tungang. Kis-kis. Dijauh. Di kotake. Kan nih. Boreno borang beli. Tungang awak. Lebang vô nè. Lebang vô hả? Kengken nih. Demen san. Bol lakan luas. Kamen gemes kengken ini. Lu ngatur jene truk. Lo ngengken dia. Dia busik demen san demi kengken do. Kengken dia. Di kota kengken do. Yang orang itu. Cai matur kita busan marap kapening pianak. Demen san miyakan ini nane. Ken kadene nane. Bro, muntungan, ambilan ngale kata. Bongol. Kaden tipe bongol kopeng bapane. Anak ke bongol, anak ke nina. Yang penting apa orang itu tanggung jawab bang. Udah ngai kan. Hok, ya namun tuh sumekan dingah apa kaden cai sih. Ani dingah apa? Kotak orang cai. Ani orang siang. Kotak. Benar. Mulus saja. Ya. Nyene. Niki. Oh, tenang. Niki. Pak Tawang niki. Niki Pak Camat. Apa le camat mai? Ye, camat artinya calon madua. Ini benar ya. Ning. Nade. Yuk. Nade dapat. Udah hijau. Lek ramat. Weh, yuk. Mana? Yang Ning. Cengeng. Nah. Catu kengken. Calon mantu. Coba lihat Ji, dari ujung rambut sampai ujung kaki. Udangnya nyodot, pipenya kadangan, kumisnya mah bulu, padasnya mah bulu. Weh, udah siap gitu. Geregetan dia Ji. Yuk. Ya. Ayo demen kena mesi bulu yuk. Mara yang di mana Ji? Weh. Pangkelu yang di mana? Neng. Bayang ya. Neng. Masih sengkengke. Yuk. Ada di rumah cuma. Udah mudahan ngadap barang yuk. Ayo yang sengadap sih gratis. Neng. Ya. Udah obralan Neng. Nah banget lu siwa. Beli ben. Ben agak. Katanya antaranya. Oh polos dia bilang tanyaannya. Yuk. Ya. Iya namanya jejelekan Neng. Iya. Tampi aja. Beli. Bapak pulas nih. Weh. Udah Muhammad teman. Udah
yang ujung-ujung lagi pulas. Mudiang menang anter sing wajib pulas. Mudiang nek aja dia. Jani sing kene nake malu nih. Nggih. Bang sing lek ate najine marep kapining calon mantu najine. Nggih. Sekonen ayu mecelep kamu ke gedongan. Nggih. Patut ayu mau bersih-bersih nen malu nih. Mempersiapkan kamar pengantin. Li wiro sableng. Kene. Menang nu mriki nih. Yang mau pamit je bos mantan. Yuki jo. Jadi mempersiapkan kamar pengantin. Kalau je bosen mau kolom mang dosir melayang. Semua akan saya ganti. Apa bro? Lampu merek Amerika. Kasur tunggu solas. Mejek rek. Semprot dengan baik. Nyamuk-nyamuk semua mati. Mulai bos, senapun urusan yang mau wangsit kan beli. Kengken wangsit ya? Asal hidup beli dadi pun ke tengah. Wala ada ras ku kaki. Nih dadi yang pun ke tengah, yang pun siap nih. Dia mau kelong nih, jebos nih. Dah. Kakek belum. Yang nawagan. Matur sisip Haji Matua. Nyen sengguh Haji Matuan cenien. Bebalih matan ceni sing tawang Haji Pemane. Lung kemikang bungut cene. Lung ondelang cadek cene. Oh, caidot lakar nage dadi mantun wakine. Nen maluna. Halo. Ngaraos markapin anak wakil. Yen berada sapunika menawi taji tan suka tan suecer ing sikian didiang. Wenten arsa sanesio sang pinaka pesilur yan kunga deledang. Nika yang mangda sida didiang menjangkapan sarangipun yayu. Begini lah. Sekonen cai nyangkut dan pianak wakine. Ada besik petakon wakil marap kapening cai. Udah ngedar cing lacare. Liu cing lah mas-masan. Lah karatur yang cai marap kapening calon matuan cai nih. Yen berada sapunika pengarsan aja. Ke Batak Tegal, Cecatu, Carik. Sebenarnya punika menawi raja mole-mole, harta berana, sarwa sosocan emas, pinaka pesilur yayu, nyadia di tiang pacang aturan. Negene, yen caidot lakar nyangkutin pianak wakine, nih wasin, nih jangkutin dan malu, di subane nih jangkutin cai mare cai nyangkutin. Makan sapuniki. Tanda saja. Cijuan. Halo. Nagi nyangkutan piano wakil di bawah jange. Uli cerik kemang tiba tawa. Bekas pianak wakil pada dan lakar bang wakil. Ide anak alisir oleh jorang usai. Apa kedong rambut sih mirip bida? Nah, hidup aku manguh bayo nih. Paling melah kaltut pemargen itu bang, sengengalan liwat. Matur sisip kejaring jam ini. Duaning tijang kedelumuk pisan tanerian.
Mangga Cokori Dewa nagingin sekali pengarsane Dayana. Sane makin merasa sampun kejan putun dijang. Ngedut burif pemargin Dayana burung kepang. Tidak nih jalan kiri sama baru paman. Dot pejalan pianak lah. Biasa ketiga gini. Jalan. Oyong. Deglah gugulah. Loratna aja. Aduh waktu. Aduh. Iling-iling ang rakan Cokori Dewa. Diang sisu sampun ini. Mahilap li. Sadalan mulut tuang alih Dewa. Iya Ratu. Mau mah. Biang Dewa. Biang. Ide ibu pun Cokori Dewa rau. Yang Loratna sirah. Iki Cokori Dewa duaku. Gelang ide tekening papa. Sapun api. Sungguh yang melenan perjani. Tulia sisu sing eling tekening ratu Yen unuk pianak. caine ngiring ide dua kong putra kanti sisu kene. Tulungin lah. Yang ruruh itu. Loratna. Kuniki paicone kenangi dong. Sane mulai Udang hari tadi kudung uyuh. meko kemar. Sisu kuniki doyana. Benar. Ini kuniki. Ija Loratna. Aduh. Dewa Subeleng. Yang sapuniki sekadi nenten anak wenten ngereng wayang Cokori Dewa. Dewa. Lemar. Rasa kagiat tadi ibu. Di Dewa nyamat loh ratna. Durian madi adi tekening ibu. Jaten nyen loh ratna toni. Loratna punika boyo wenten sios kumandri wandah putrani Bu mingsikin dijang dia Ratna Sari Bu sane mawet saking jagat Ratna duwi po Ning Nggih, Ratu Dwagung. Wau dados titiang iling. Boyo kesane riyen dok Ratna duwi po. Karajak antuk ide Sang Prabu ring Jongrawesi. Nenten wenten parekan druwe ipun Yano Mical. Saka wenten putrani Asiki durung kepangih menawi kemana atuk titiang puniki. Kemet ipun antuk ipun Yano kepangih kering tulang. Medaging kadi pasung penani do duagung. Kantun dane Gusti Anom ring napuastana bongkol gunung meko kemar punika. Wantan mangkin sampun sedo dane. Manejane kengkenyat idewane. melarapan punika sampun titiang banget ngelungsur pas suecan ibu mangna ledang mapai ce walau waduh mangna wenten nyarang titiang ngungsi ngebuk mereka maring jagat Jongrawesi Bu paman tulungin gelah Kemana atuk titiang sapuniki. Sampunang malih Cokor Dewa pacang ngerah Palawadu sampunang. Tapi modal sapunika duane puniki sampun wenten paice mau tamu layang aksi punika. Selendang sutra puniki bisa nangen megegepuk iri kering Jongrawesi layang titiang iring. yang itu barang-barang ini olas lah paman tulung iring Bu ini paman dengan Iring-iring lah. Yen namun tu neleteh satune sing ya kepikayon menito. Dwagong lugro titiang rao Cokori Dewa. Apa? Titiang Gelah geson-gesonan mai. Wala aksama nes beliwat dadi gelah linyok rasa sing nyak nepek tekining semaya kelawaning bapa. Selah gelah sing man ada nak nyatu ke puri done ngawen gelah mulat sarira. Ingat mengkletek ada semaya tekining bapa. Nah nejani pang cepok gelah mabawasan alih mimi mustikane pianak bapa kalau ditulan nemu gelangnya gelah membawasan ken bapa. Ini yang kenten titiang lungsur mau pamit lah. Tahu tak? Aduh, Ken. Aduh. Pangkudo siman. Ayo. Urusanipun boleh. Dadam nyerap. Hah? Dadam nyerap ampun padam ipun mangken. Ne dong tino tulut.
Nggih. Mesrakeun gangsarkeun di apel, tadang tidak ada itu. Tidak. Oh, naman supaya gendeng kengken yo. Cai gelah banyak selamat sing itu. Lugro Ratu Duagung, titiang mangken ngererah Joko di Dewa. Mani meme sing yumah po? Ipun minap ke Tegale Ratu Duagung. Gale. Caka kemana? Weh, ngoyo. Nah teken bapak sang tadi gelah meragatan jadi raos. Inge dados. Urna pianake. Duagung. Ye. Lugro titiang ring lingih Joko di Dewa. Tuh. Kepanakne Duagung tuh. Kengken do dadi sing kepikayon ben gelah. Teken pianak tadi Ratu Duagung nak kengken saja nih ya. Duagung. Pinelas atur titiang sane mangkin kemau. Ngatur ring lingih Joko di Dewa. Niki ten pianak titiang Duagung. Lho ratnane sing mula pianak penulian rupake. Nenten Ratu Duagung. Man Sujatine Aren Joko di Dewa sane mepesengan dia Ayu Ratno Sari Duagung. Tuh kengken unu kedadian saja ya di Ratnasari uleng de. Inge. Dadi bapo ning ngajak ngiring dini ken kawete maka sujatin ini. Sapuniki sane dumun Ratu Duagung. Ritat kalau titiang moto tanuran ring Tegal titiang. Pangin titiang mriko ring pangkunge idomo basto. Ya. Raris pomargen titiang. Tulung titiang idaya ari. Bakto titiang ring asah. Ketak-tak tutuk titiang matur. Ido kocap keni Raja Pisuna nriko ring buri. Nyolong Semaro pemargen ido. Kasengo Inge. Ainge beli. Patut pisan sekali itu aturipun itu. Titiang sampun aren beli. Sane mewasa dia Ratnasari. Yening beli kantun parmer ring sikian titiang. Puniki wenten cihnan titiang beli. Inayang suryanen alen-alen titiang. nang mainan. Sar. Tiang. Duh. Ye, dong sing medayo di tiang Duagung. Mulut tuahne sudah manik jagat de. Maka taglah eling ian sebagini sing sang saya pastikan yadi Ratnasari. Ya sapun niki. Punapi kan Joko Dewa. Dados lawas pisan dema kebangan ring anam beli. Ian do kirian rikalo ring pasar. Utawi samun roh iriki idewo nyantanang raga. Kemudian beli buduh lepok kema ke jagat depuro. Kayang bapok masih nengil gitu. Aku titiang ajereh manake. Matur ring lingih Joko di Dewa pangteniwang raris wit sangkan atur titiang. Nana yang ada bapak gelah nyuk semayang pesan teken pangabakten bapak. Ajak makejang dini season pun oke. Wala, sar. Tiang. Makletak gelah eleng. Napi. Saja buku rawas si bapak. Raja Pisuna neng ugot kengkian kawanan. Mapan ni miara yadi mulut tuah biang kolone. Kalau sayang nak pianak tumin sengge saja cara sayang bener pianak ngerupakan. Jadi jangan kedau. Patut pisan beli. Kemudian ia ajung pemekas pedalam ketangkap dan yang kawasan agung penjarakannya. Apa lalu ngireng lah? Ngireng. Adi, sah, apal? Ngireng. Alia pangnya sangat gedang waki. Kanduki melai pipanyi laras uling puri dapur sing demen dekeni. Sari ulan pato sing demen ken beli pato sing demen ken adi. Sai waki biago. Ya to memang ken dia. Nenten ulun pacang matur malih rengangan. Pang benjangan pang mai pang tawang pang tanah ada yuda di natah puri dapur. Sedang kayon beline. Mamitang lukra mater sisip Ratu Ajungwu. Apa kali mai? Para cuma newek cai teka mai. Sapalan banyak sejebak koripan aja mai. Pangtain ada siak ada yuda di natah puri dapur ni. Mangken rian.
Alon-alon dumun Ratu Ajengwo sampunang digelis mengah piduke. Titiang ngelungsur gungerna sinampura. Riantukan sahasa purun titiang kesah pamit nenten melarapan atur mantuk ring Ratu Ajengwo. Napi makawanan. Riantuk iriki titiang rumase panas kadibare. Yus jagat ruini. Sane ngawinang titiang dan presiden jenak megandolan iriki. Makawanan titiang pamit gumanti ngelurah pengetes mana. Saking suwece asung lugrai de sangyang bang. Makawanan preside keniang titiang. Ningawinang tes ring mana titiang. Ring taulan titiang. Minap sida nalar ngawatuang angayu bagya. Kena arhajang mantuk ring lingit Ratu Ajengwo. Yang dia mulai pari laksana ceni. Di benangan kena persilakan ngeledangin kayu lingser ini. Inggih. Mang desa monong ditang mina berengatur kewanten. Mangken bukti aturan yang mantuk ring lingit. Ale, ge. Sing saja ngaciang nak. Wah. Inarang mangken suryanin. Sapa sira puniki? Sira sanen ruwenang, sira sanen ngerupake. Yen kadi mangken ten kene anco. Ajung ngelingang pasti ke mega gulem ngalikup tebal saking jagat pejarakan mewastu rem-rem tejan jagat irikiring dapur. Nenten destar prada sane angen ajung menawi te sinyang tapeh ibiang saking pejarakan sane nangkep awanan keliputan keni kaliputan kepetangan adnyanan Ratu Ajengwo kadi mangkin. Cening Ratu Sari Yang Nah, pedecang mang bagio. Das bangko, Jang. Ikat. Pasang. Bro. Jang sing sikat dah. Sikat tadi Jang. Dulu Agong biang. Jang usah rubah dan usi Bate Agong nikin. Wah, apa dia telepon? Apa cidap? Tapi apa taneleng paling cokor dewo? Guna apa? Dane Gusti Bate Agong dok dane nanggu sano anak lanang. Reng pokola mide dok Sri Ratnosari reng gedong pingitan. Ngantos sedo dari Gusti Ratnosari. Rauh mangken upah pun iko durung kepicau. Reng dane Gusti Bate Agong. Pinggir arahan. Dap! Kadang sekan gelah matakon kensi. Nyena ni macelap kamu ke gedong pingitan. Peragat cimaton orang senawal. Melai. Di subanya dulu. Cimaton. Sajan selapang ras. Channel Bro Ajung, titiang icen jebos mempajari ibu. Jelemone ngaduk-ngaduk sing tawang nak sekan membawa sing kan. Namanya lu? Nap. Nang do biasa ngibo kita matur. Bungut ne mesebakan. Lima ne ngejar bebuyutan. Kayang jet sih kita ngedir. Diang. Tap. Wayan bagus ji. Pangseng nyewang gare atur cine. Jani buktiang. Aleh ye moi Paman Agung. Ajak mai. Ian tuah ke saja buka atur cine. Gelas sumangup lakar ngicen ciupah. Ben 5 hektar ke Bang Carek. Nih, aji ane planning kewalak sama ngene. Misi buka atur cening ngene. Aji nu ketangka beriantuk petang pitu.
Awanan ne peleh sengwang aji bener. Ne bener sengwang aji peleh. Tung yen amun tu atur ni paman anu marep ken aji. Dadi aji lipia ta mengandone aksamang. Peh kadang ranang kene. Inggih, Ratu Ajungwa pemekas Ajungwa sampun eling ring anggo mulat ring sarire punika sane banget lungsurang titiang. Agong. Si Kengken tuh jangka. Banyak ijen menyelang malena sohan. Ondelno cingine banyak. Manyarang ngedan. Dane Gusti Patih Agung mulang rago. Mulang rago dan juga ada sampun sedo tali selang bos. Oh, nih cai man ngedat nang marap jadi jangka Bang Kiai. Inge. Aduh. Malah tamu. Inge. Tidak apa pamit. Ajung. Yen nenten ipun ni Bapak Dukuh sanes susru sebakti nuduk pingkale miara yadi ring dija pacang rera. Duh. Suksema gelap. Ini ayah yang tembangun Jokori Dewo mausan mangkin sane kayun Jokori Dewo manglo rajon lalu Joyana. Nana kene po sar pada metulung jaya mo dadam sang ngelur pangedan ya Paman Agung kono ngemas mati. Ning. Apa naji yang lah wisaron ini? Ne pinako wisir di pulis yang lain. Tua galuh pajarakan dan nangka beli. Awana naji. Dadi lipil. Inggih. Ajung. Mangkin titiang nangin Ajung sampun melinggih. Margian. Catur pariksa punika sama beda dana kali dana. Yen sampun jantan iwang sanang ketiwakan dana. Ning malinge ceneng dipuri ning. Ngaji duresang titiang. Pak ngaji marang kacang lu kene. Yen sapunika durus margian jalan yang menjalani. Nyai galuh penjarakan we. Yen sing mulut abang sesabukannya ini sing presiden kerjangkap masa mengajak waki. Atau sang pengwaras waki nah jani rasang. Mulut saja pekerja ini. Kanti penyah jaga diri di pura. Marah kerasa bancai. Kewalo antos. Nejani kumandan wakil matana wirang kedukurang ibane. Sujatene ngakan dari jagat penjarakan lauta. Nah apa kalian ini laudang? Ya semua dewe loh misalnya nak. Ngawet jadi suun masa mengajak waki. Majalan laudang. Ini maramune kawisan ini. Abu adon dente, mawas dente. Raja do gitu. Mangke kadiang apa hidup tu? Atanding jurit lawan si galuh pejarakan. Nah, danya ini unang pedang, cutat tadi. Iya. Rasanya jadi nah. Mister tamu gitu hana dirat. Mangke tanding aku bisa tu. Iya. Iya. Siap sekedap mati megesang kita. Nah, dia malunya kedek ngakak. Cager, dewek ini akan hidup. Andosang nah. Yen sing presiden wan wakil akan nuak ibu. Ngamas ini bapak mati. Sepalan wakil Agung Dewa akan macelap ke sering berdiri. Enak, lasakan juga saya hantu. Lasakan penjenang dah. Tua karangan, mati bang. Kengken, mirip lu ada sadang sanak keluarganya nih. Aja, Mai. Sepalan makejang banyak sejebak penjarakan. Pang Mai, pang tain masiat dek lawan yang penjarakan. Inggih, ame tang luru Ajung. Sapunapi
Oya sampun sida kaon. Ipun nikaluh pejarakan. Misi buka pengertian jeneng ini. Duani. Ida sane mekadiale. Ngelarang momo angkara murka durusila. Sane dok saking rian sampun nangkep angan aji. Minap. Sengkar kadimangkin tan presida. Ajong kalih jagat irikireng de. Sane ngemargiang dharma kepatutan punika. Jantan dharma punika setata pacang sida jaya satyam ewa jayati. Misi buka atur jeneng ini. Ning patut jeneng matang tegan malu dini di puri de. Iyan suba nyenman melah kayun jenengi saha ada dewasa patut jeneng tulah kemo kekuripan pang dan yen suwe antos seken pengelingsir jenengi di puri muneng. Inggih Ratu Ajong wo. Titiang dahat nyuk semeyang pisan. Ring asung suwe can ajong ring titiang. Sane sampun lintang bengayang punapiang punika minap gegodan gang yase gang godo kadimangkin mangne sida sarang sami iatne waspada ring angga pangsing bene pokin undok buka kene ning inggih ya lah mendap-dapan dia ning puri Ratu Ajong ngiring. Dane para pamirsa sinamian kadi punika carita sane gumanti aturang titiang saha titiang ngelungsur gangerna sinampura ring kayuwanganipun pamuput ngiring ngaturang para masanti. Om Santi Santi Santi.